Tala flava o se whapoponga o tala mai Australia re Radio Samoa. E tasiri ta avale na sunuina mai si ta avale pe amare se fulu o spray e lunga tu singa i le whae tu o Wulara i le tu isi fōsini. Wai mai na whaarea ngai nai fo i manisi o whale i leo spa inga rea, ma wala wana i leo i le te ele titi o le afro se fulu rua i le wawea ona leila. I leo iei stasio ta ua mai o whamnua lia, al whamtaranga leo ta avale se fulu sa whapaka i Wellington Road mai si mga ala latane, ua tustusia uma i ia tustusinga e fōringo lo upuia mai tangi ai Israelu, fua yata o ta avale na afia ua vai e runga o upenga ta whaelangi. Lo whangasaro nei suenga leo, whaatari ai se ripoti na tamai pe a whairua i fo imtustala i se taimio le so. Ua whaero ai se pinangaro le paramia o Stadio Anthony Albanese i le whaalablawere nei, ma ia ta ua i le ai se avanoa o ni winga whaelonga lanu whapea te tonu o Stadia. Wai mai le paramia o vevesi atunu i whafo e le te tau na avea o se whaavai o ni whainga whaelonga lanu i te tonu o Stadia, mai matua i le taria ina i anga yoinga. Lo atangi ai mani whaamtaranga i whaatatau le kurupo le PKK, the Kurdistan Workers' Party, le lisi o se whaalapaputonga whaatupu whaalawelawe i Australia. Wa fola leo le soi ni usawalese, wa lato mōlia tangata to spuluiwa, i le mai ona o lato mawaina o le tusa marisidia, i le valu se furu miliona o le tau o la au whasaina marijuana, i a lato o spainga na whaia i whale ni usawalese, i maasina watuana i atu. O le suenga o se vaenga o le Strike Force Heraldale, a leo i le New South Wales, ia sa i ai la tau o tutoina le la au whaasaina, ma whai ei pisinisi, e ala i le whaatawina e whao ngā ai so o tanga whaavao malo. Pai mai le 9 News na amata mai le asotolu o aperida o tausanga nei, na mata i tue leo le vaenga lea, ma la tau o spa ia iloa se whale Kemps Creek i le tu i se sifo sini. Na pu e mai eini ari i se toa lua e tolsu lua ma tolsu lima tausanga le mātua, ma se tama e ta i e whasa furutasi tausanga. Pa ilua leo e siria ma le lima afe la awa le marijuana, na mawaina e au fiai o spainga na whaia i whale i Shell Harbour i le tu i sauteo sini. Pa maudia mai e leo no lātou pu e na iari e toa ono, ma tama i ta i e toa whaa. O le isi o spainga na whaia se whale Green Jelly i sini lava, ma pu e nai fo isi ari e to tolu ma a atu whatasi la, i lato uma ua mōria e to suruiwa. Whaataria nei aso tutula i luma o le whaamsinonga i mōrianga o le au fiai ni kulupu whaasarutu la fono ma le umia o la au whaasaina. O le so le wa fuafua ai le whainga malo o iei nei au se talia e whaalaulo ai i le palemene, nisi o lātou tū la fono e whaatatau i le whaonga ino le social media o le whetau ina ai ma se whaasalanga e 5 miliona mō company e maua o soria ia tū la fono. O le tū la fono e peona riputia a whai ai pāsia o le a wha marusia i lo le 10 tausanga le matua e te tau ona iei le tangata whato ama whaiuna ia whaonga ina le social media. Company la e maua o lātou sodia le atu la fono e ono o atu le 5 miliona le whaasalanga te tawana tongi. E eini si paenga o lo whaatanga ina i lalo tu la fono fou, e meise le whaonga ina o unanga tau i tālonga e whai e runga o peng te whaelangi, online games, ma isi au unanga tau le soifua maraloina ma le tūtau wa o onga. E ui e to tele nisi wa ripotia lo ofesiringia le a o ngā o le atu la fono, peita e fōringa lo ma tele na langolango ina i le palemene. Pai mai le Minister of Sota Inga, Michelle Rowland, o le tūla fono e whatau le puipui o tangata talavou, ma le whaeroa i mātua o lo lātou langolango atu ia i lātou. Pai mai le Minister of Social Media, e iai lana matawha ioi mo le saunga le mū, ma le soifua maloloina o le mapau o le tangata talavou i Ausetalia. Wa whaeroa au nanga e whea ngai ma mata uputau i sā wanga i te tono ainga, ma le leai o ni whale no whai, wa whaamahalo sia i lātou e ofu atu whale ia i tangata o lo oanga i atu mo le sa iria o whasosoani, a e le o ni moenga o le maua lunga o le tūlanga wa iaile mana onga i whasosoani whaapea i le teminei. Whaeroa le Young Crisis Accommodation Centre le tu i sautau New South Wales, wa toi titi whaalua ina leo whae o tangata sa iri whasosoani atu ia i lātou le teminei, na i le tausanga taluai. Wha malo si ai lo lātou wofo i nātou whare i e tau ina whesosoni ai, i le sa i dio ni me wha mautu waina i tangata e a apia i mata upu wha apea peo sā wanga i a inga.
Ta ua lea au nanga pea marerima i le ono a inga lo nofo nei whare ie i community vaenga i o sini, mai o se tūranga whaanoa noa ono le tau o lo ua iei le temi nei e atiri wha o popo ai lu tau. Mori mau fo isi au nanga wha pea i wha i tūra ratane, ua matuasi i tia lau wha o tāra sanga mo fsoswani, i ni mea no fwai tangata e a fia i sa wanga i a inga, ma le maua le to tere i la tau wia o le tāra sanga sa o le malo, mo se fsoswani, ua matua whai lava si whainga tā. Tala muri, o le tolu ta'alonga o whaasalai sa mukerevi e malolo ai, o na olana po e le ta'alonga taruai ma Wales i Cardiff, e le tau mate ua mātala i fo i male awa noa mo le li talabo Joseph Swalii i le ta'alonga le aso ai le Wallabies ma Skotilani. Le basa nei ua whaero mai e le whaasalanga leo Kerevi, no na winga ua mai ai fo i malana malanga ta amilo i Britania, no le amisia uma ta'alonga o tutoe. E le tau mata suari i leo le ato e fo iane a mata le tūranga le senta e wiro iei fo i reisi awari o Hamish Stewart ma Josh Fluke. No whaataria se risi whiriwhiria al whaia onga Joe Smith mo lana awa le a whaaftawia si Kotilani. Tara nara radio Samoa mo le nei asa tō. Tasilimo iwa tū. E silia mala se lau fala oloa i Samoa e mawhai ona whaanga i le talofa voucher mo whaatanga alu a inga. E le atua lava se 5 milu te lafu antuai mai New Zealand, Australia, Amerika, mai si antunu. Ai tau nuu i telefoni maoloa e whaanga le talofa voucher e whai e le whaatau. E mawhai fui ona tungi e tuai le cash power whaapea le pili o le vai iso o se taimi. Angai loa i le www.pacific40.com e lafu ai se talofa voucher mo lo a inga i Samoa. Mo nisi whaamtalanga vala umai le olua tasi o valu tolu tolu, lua 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 tolu, po le info@pacific40.com. O le R-Dash Travel, o le company numera tasi le taungo fio pasese mo fe malanga inga i Samoa whapea le malanga bai i Samoa i New Zealand ei. A whea de loa i le ofisa o le R-Dash Travel, tasi valu lima Great South Road i Marurua. Pe vili mai i le telefoni tolu iwa lua o fa o o. Tolu iwa lua o fa o o mo le R-Dash Travel. Talofa Samoa, o Atishna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai e New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa i le o valu o tasi o no valu wha fitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. Talofa! A fio mai, tala mai au, i le tato whane o loa o le Taro Market. O loa umalo o maua i le Taro Market e au mai sa o lava mai Samoa. Maua le talo, ulu, e si matua i pula manaia. Maua le ulu, tamu mata, vai Samoa, ama Samoa, koko Samoa, kipsaina, mas popo, fuku Samoa, tauanga. Ma le tele o isolo, ai le ngataina. O lo iai fo ilo ofisa o le Samoa Finance Money Transfer. Mo tupe lafo i Samoa, Amerika Samoa, ma Australia. Se tali mai le umatu. E ma fai fo i ona fire bookings mo le fale tali malo o le Samoa Tradition Resort i apia. Maua le discount whapitoa pe a failo booking i le Taro Market mo le fale tali malo. Le Taro Market, Unit Lua Pa Lua Lima Fairmont i Otara Aukilani. Telefoni valu ono iwa, fitu lima lua lua, po o le olua tasi valu ono, tasi tolu ono ono. O e sauni malanga i Samoa, mana tua lola moana rentals o lo o maua ai sosi tu ai ngā taavale mautotongi, mo sose mana onga. E mawhai ona piki la taavale i le malewa lele i fale olo, po le tanto ofisa au tu i alafua. Pe momoli anto foi i le fale tari malo o lo o e wha mautu ai ngā wha abitoa. O lo o iaile insurance cover e te fili mai ai. Nei tupu se wha lavelave, ai o lo o iaile wha mama avenga, male pui ngā mo oe. Mori se wha mtalanga wala au le tanto pa anga le Pacific Easy i le ovalu se lau o tasi ono. Pea siasi le tātou apia fōlinga o le Moana Rentals o le upenga te whailangi o le moanarentals.com. Talofa Samoa, wau le nei o kāsu ti alu, a wale sui ale ngila o le kio. A eva mai ina se furu lima iwa kolu, a mo, Radio Samoa, vevela a. O te fifia e whatalofa mo whalofa i a te oe. Ia, ma whamalo fo i le soifu munuia. I le whafonga tāpua. Ia, mese o sila mai mo a le atunu. Palofa i o le Faiva le rei aso.
ia ina uanga e fo i le la le taiao ia balausu le atunu ua taualunga i Faiva ua nganga i fo i Faiva o le ua vava i atu ua 10 minute ua te ele tu live fa ia o le tau le lima ia nga i loa ia le la ia e ngoto atu i le tu e masani i le tu langi sifo ia ele fa titia i le nganga fa aftai le nganga fa manu ma fa fo i le vi inga i le atua ona o le silisili o mea lelei ua ia whaia mo oe ma umare awari i le ki noi ala kare au ka whawhao i bara au ki pas ia ai o mea umana e sauliaka o e ala usu i ngā ruenga i hama i la tō fo i ngafa ma ngā ruenga i le whale whaaloto i whale ia o nai tamam tina mātua ma i la tō e tausia fo i ala whanau ia mawa ai whaale lei le toast ma le iputi ia ma le whala au o le toina ai tele nā ngā ruenga le lei whamalo whatulau le nei e fiafi ia i le tawhatolu fo i o le tātou vāna nofo pa ia ma mamalu whaale malo pa ia fo i ma mamalu whaale le atunu ia a te nane ia mawalunga pēr le vi inga le atua i le au whai te talo ma whioi o le tala le lei ia ma leo whai ngā ruenga te tofi le atua i whata whai tauranga e whia. Wha me moe sa manuia lo waso, wha me moe sa le leilau ngā ruenga. A wa o le aso wharoi le lava la tau ia e tau o le aso sili o na umi. Leanga o le aso lea e tau lai i umai fufonga mamata o tangata. Po whea lava le mea yeise waki. E te nofo ama e te tilo le wati. Le ala fo ilala na e te nofo te tilo le wati. Whea kia wosolo whari mai peia e lo mingoi e le whea le waki. Ana tuwai e yala ia lea ona tuli le aso whareile. Ia ai watalofa lunga le ala tele. Ia sa usau nei. Nauna watu se lapta inga. O le State Highway lea e sosone mai amata tua i nei manukau e alunga i le Northwestern. E wha i o le watu ma le toi saua nga i aukilani i saute. O le matua i mata utia. E mua ai le savali le tangata. Ia ma le ti e le tangata i le wila. Ia po le wheelchair fo ia. Ia. Le mea le na wa ai alternative routes. Ia. E mwhai ona alo atuai. Ia ai. O le tala le na i lunga o le tātou motorway. Le nganga whiwhia ma le nganga whaaftai. Whaatasi maila o malo. Pa anga tō tido lava a le Radio Samoa. Ia whapea fo i le nganga ifo Faiva. Ia ua whio maile li sa tini sinia o le tātou tanga luenga o malo le malo. Ia polo me tanga luenga fo i o leo leo. E le fo i lau tū sila. Ia lana whionga le sunga le tūmanu vao. Senior Sergeant. Ma lolo soifu manuia. Siki Ashu. Soifu manuia. Fugale ia taua. Wa maloa ti a o limo leo. Limo fai mamanga. Kama sani popo. Ia. Ma lolo soifu manuia. Ma soifu manuia. Ia whawhile ia tilo fiunga sabi. Lau fiunga fo i. Nei a taua i wape fo i a lau sa isa. Koma le pa ia lasi lasi alo tātu tinu. Ia la. Tonu le manato leo umana e palango fo i a vaengone ne fiafi ia o la le tu is fam talanga. Ah, fa le tu. Tu i sunortino lo moro so i fo la le. O le ngang fa ftaile. Wa ali ale te fole le te fa longo tu pe fole le wa e tau le la ba. E te fa tu ulo i ai ma e tau ta otolo. E manga ingu fa afal fangu vai ole olo. Allo va ka ku il por ku ila ka u la ba ba. Vai fa i fo i. E ngau i mo lo va. Ja, men vai eso. Oh. So vai aso sili de una fifi lo lo ma fa fa. O mea na tutupu. O mea na tutupu o le atu sia ma fa ma wina le tala fa solo pito o Samoa. Ya me se fo ile dei tunu o New Zealand o tanto wa wai. E ei tala le lei, e ei tala wha le lei, o le tātou mawhutanga ma le sotanga ma New Zealand. It's a sad history, right from the start. Manilo. Ai, o tangata Samoa, o tangata ono sai mo tangata wha pale. Ai whinau te. Te ngā la le umi o nei whinau o le citizen New Zealand le nei le fast full ma le lua tausanga. Ai le mawhaia le whinau ma le sa ili malo o Samoa. A o le pauale me ese i tātou ma palang. E mofo e palangi mofo isi lanu ma isi tua i ngata. O le mea fo le tamu whai atu na ia tasi
le fa moe. Ia ia mga vai ma puna vai e tafe solo fo ile ma ta ele ma pongisa to ma mato istanga tele me. Ai tatu tele io o ai le taimi. Au mai fatasi ia nganga le tunu. Le la o ele tele tununga on le o tilo nei wala fuia tatu tau le lei. Ma ua tini le fa moe. O la sfarile le va solea. Yo le afa ile sounding tini la va fa tai le tunu. Yo tai mua ai le ta foto Samoa. Yo na ia le Pacific Leaders Forum. Ya fa pe fo isunga le maftanga fa fenga. Ya mas yo mato tau mo fai atu ma tau le mau o le fono fo tu a Samoa. Malo, sei ni malo. Sabe fa pe fo ile pe yo le committee tu po fo mai o le tunu ya me se fo yo no pe le tua. Ia mare no lo Samoa so la va se ta fo le tunu yo lo tato a mau mana no fo ia fa pe fo ia Samoa la va ia ma ta fa fa nei kilope. O le sai li malo fo. Mana tua ia le fa per kan ia fo ne sa via. We can't please everyone now. Absolutely. Ele ma foi ona fa malina umbal toteli ona manatu tau muli fo ele toteli e finangalo tau muli toteli ni si vaenga fo i o se inga malo le tunu al vaenga pito sidun tau no tau ele po le solulu. Ele tato por kalamin. Ni si vaenga te tele le na tutupu masinga le nei. Vaenga mua ia fono tele ne fai Samoa ne fai au ki topa ma no lua o le hiko i po sa vali tele o so mauti so me martatu sa ininga malo o tatu tunu lewa e man ia ai makai mar fa malo si no le tu la fono kau kengi le ni tunu keng lo so i ni ia o le si la vaenga fo ia o ni si o vaenga umo fo na tu mata mangel mtanga luenga leo ile la tu ngaluenga e a fia ila tolo i ringa singa sion mafufa. Kele ala vaenga fo ia lo tutupua. Ai o le vaenga fa aftai ia o lo tali le i fina ngalo fo le tunu usa tu i talo sanga fo i ono se ringa malo ia a tonu e pena ta urte mo sola ese tangata mo la to langona masira fia ia ka feror kala risko inga fo ele le inga no le ai ia te ulava ia solni fa si pisi fai si pisol mtanga luenga leo ona peno ta urte mi sola o le aso luas fumartas ana aso le ana nafi le ana fa malusia ai le tu la fono le e te le malusia anga fa tu la fono ia li meta mai ta o mtanga luenga leo Italia tu inisio vai ngolo a fia ile tu no king ia o le vai ngana ia sila foi le te min nei o le tau sanga nei se mea o le ua tātou wanga i atu o umamasinga o toi ni na nei vai aso ia ona tātou whawhele i atu le pepe kusimas e sau fu dale koru vai aso lea e sau moonga whawhika e mo ia i whamanu ianga a e vi iam whawhtele tu ai o i e whaisi mawarunga i o whawhika uti e leo whamanu ianga te leo liste me leo ngala whamtalanga o i e iai le te leo nisi o soli ngā tūla whono sa le tutupu tele mai le amatanga o tausanga au le la whakilinga i tusa o le te tonu leo le peak season of criminal activities ia sirisila iai ngā oi ka le pefale ona ioi whaonima o le sei ako atu ia o le mole o na ioi saule ia ia la o le temile o le faisi popole o le matanga luenga ia mai ua tele fo inga yo inga ma vaenga ma o whatatitia le matanga luenga se kaukari kani e le mai mai a fo yo le koulu whawa ia so le la ia te lofo o tō matanga luenga a wau te loa isi o e livi ia isi on call so stream ia I fo nisi o malava na schedule ia la tu time e ngalo due ai ia a wa o lo to tutela manila pe au pe po o le los fulu fai tu la fitu asol vayas manila o la watir tilo ia I fo ilea o ila to faise o lo fa ia vai gaming o to sanga ni o nai ainga wa mana tua o le tele a fio ainga I le sitolu I le ono ma vai aso le ala sto a wai e mo e ko e tolu vai aso
tātou tūlau i ele Christmas i mo na fo i fiafianga. Ai ei la le vai ngai kuak. O le singa Faiva ia soi tua to Christmas. Le tele na afia ele tele wainga. Pela le winga la fa mtalanga vo ile. Pe ona ta usave. O le ngaruenga. O le tau tonga o mo fatini ne mato. E ngā ruru ai. Ai o ke lo fana nei ai ngole a afia. Ia wale la fa tu ne o la fa. A whai o la on-call schedule te o la fu i lai te whainga wenga right throughout the holidays. Ia, o te rofol tina o la inga mta miti. A wale a le maua i o la latu teimi fo i malau fionga ma fianga ma sani o Christmas ma le tau safa. Ia ana o atula ia le tau whai atu se malo longa o le ua e mai ngā wenga. Ai toi wala au tu fo. O lona winga. O le tau tonga lava lea. E a fia ia au tau whanau ma au tau mawhitanga ma teito rua ma ainga fo. And you will miss out on a lot of the celebration and activities of the festive season. O le vaenga tā ua le mātou wa o onga fui le leu sum tu whawhini fo. E te saulo i tolo ni tanga luenga. E iai kaimi. E ke manga o e whai le vaenga le molo ainga pekai. O le whetau i mafuafuanga le mtanga luenga. Ai malifa lo popole mo lo whai ainga. O le a afia. E le o ainga ia o usoma tu whawhina le mtanga luenga. O ainga le o la afia te lo whawhita au. E mo i alo i ainga o le a afia. Fo i le talawhatita i wanga o i le whale le skangaka. A o i la tōlo o whaisori ngā tū la whono nei. O ke alofa ngai o lako ainga wala lako o le mafuka. O le ubi mora pamtalanga fo i le whaisinga marolonga le sela. O le telefo i... O matua i mele leile nā mea. Saonga le mua. Saonga le mua. Wa a maua kai kai a. Ia topo toa i saruna. Me se lava nei whana. Pe o le si lea mai teimi o le tausanga le ua marolo a o ngal whanau. Le ua mana e wha alu se teimi mōna i mātua. Ai ke ua... Fai se misar kamamar ki ngā roka kortina porta mavo. Le mawolo lan mafkanga le. O i lato la ia fo le ka ke misi alo fai ai. O wale upu moni sa vea. I le ia maso popole fatino ngā luenga almtanga luenga whaare tū la wha. Pe a fai e pui pui e. Ai roka roka mai. O ia, ele se avano. Ele ia se avano. O i la pe ulu ngano lau tana. O le kolu le wha vai aso le kokoi. O tu atu la. E la le o le nei vaenga. O le post-festive season. Post-festive, le o ma whai le whaukuanga, le o ma whai le ia tulou, nisi awa onga. O la whakingo la ia. O la ula vaya whautuanga tātou matunu. Ia, vai sila sila fo le taunga le mo e malo wai. Ai, mai sea, le whanat. E le se kamiki ke fia ngofo skilisi masia ngomangi mako tulo. O le vai ai le tau o la fau i lo a fia ngai le i satini. O le mata upu le i le whaafafonga le tunu. E le ia se mea e le malmalamba i le tunu. O le whaonga ina o le si ufonga o Samoa. O autou a fionga o li i matamaita i Samoa. E a fio mai malapata i atu. E nei whapela o e te alo i tu la fona. Pe tate masani, foi pe ka ke masani, ke la kua loka misa. Out of everybody. O oil tangata. Tātou te tala noa ma whaasoa i lea. A le tau solo mua i awe. La fo i lai whaafonga mai lea tino. There is no excuse if a pe e le lapata i o tau. Lewa a fio mai. Ai amu ia i tātou Samoa. O lo maua le tātou wawanoa. E a fio mai e li i mtumaitai malu le malo. Malongo puia li i o tau le mea la a whai au. Mai, o le upumongi a. E loka i whai marisire o leo pēwhale. Awale upumoni a i se manatu le tunu wa pesori. La e sawa mea kulou le ngana la whaungai. Mea vale ala wari. E loka i whai risire o leo. O le au ngana o tātou porkala. Me mai whawhitai mori whawhitai le tunu. O le talia o le porkala mi la o mamauta. Wale upumoni sa vea. Ele nga o kilangi nei tātou porkaloni. Ele na o Wellington me kalaske ke poni silani. O tafala vai fio la langi o whafunga me tātou tunu o tātou litio. Sfuma li mai vatou. Amo, leo lo o te tātou porkaloni. E mo i ala ese a kungu.
e kukusa atu la fono msanga atu la fono o le si vanga tau o tele on o le fa to alu nei masina talu na talia ma fa tu langa le nga ngai fo Faiva e tanga i le polokala mele e fai tau mo lunga le valus fu wafe tanga tama mo ona le silsila la ile ta ina mai o le to tele o tangata e fa longo ia maonga fo I mea tātou talanoa I sosana awa o si ia mea tāua le la o nei le teime uai tele o tupe le teime tas a o whawhitau le tula I mai ainga o le o na priority ma whaatulanga le mea tau na whaamua paketi ia la tupe awa holiday pays I la saula pay ato mai le whawa ia na ule I lo limo nei tupe tele ai e tele tilo lo le time span le umi o le malolonga la ai ma ta maiti le fale o le sivoi mea e le mea tu lai mai wa utalanoa pe le inta au putula lata I bai tele selfishness o matua e matua la fai ale mea loto iai e la ititi se teimi e whaatanga mo activities al whanau ma ainga e tau fia ai ia whalawelawe tupu ma tupu wa o tupe lela o ile mo o le se lo le whaongaina ma le fuafuanga misalo o le sile vaenga whaftau e a fiel vaenga le savia popole o le matanga luenga le vai te minuto sanga ma le te minuto sanga poloka weekend uma po afifi uma mele we o le wingo na fam kalanga voile o le wa mata on tapin al matanga luenga mo le silu le tolu vai aso walu pomonia pena tau te mi sola o le la sar ko kong e fafe o no la lola ia le mo soi fu ai de fa felia kasi de vai aso ai ngaloi o le fa fele o le fa vai aso o la va fo tu wanga el tato tinu a vela o fa mo ia tato pili ka ko fali tala noa I le fa na a mela ia o me alo fai pe manga oi a ke le tala no fana ele nga fakir ko kongi o te ma pe te muse tala no fana a mela ele la var ko kongi la va nga na ku pui isa ve o le umar fa fe del verso kas e so o ma misa tonu ai fa fital mo mona lua amo le fa nga urki nga inga ke lo misangi a wai ai le time e mana o tama titi I se vaenga o se mea alofa mo tau sa mo ki si masi mo tau sa fo a o ele fifi o le la faso a o e ko I ele ko I kam ai tela le fil but they take it off out of the child tamit o le winga na fam tala e amo le fa na o le mama fo vaenga ni lua a makalonga fa tu pula I le ngo wa le la o le fa lo o le la faso makalongo I mai ia lo ka kwanga pe palole ma ngia pe palole ale la loka ia ai sea le ona fa so o le vaenga o vai en matanga luenga ia sofia fa pene yo walu pumun o aso marolo umala vol tausanga I New Zealand e na o le tai lua aso e tai tolu aso pa wale o le vai tai mo tausanga o fa nau ia o ongo se vaenga o le ongo vai aso le la marolo I kamiki monio e se ufa whaingo fi e vave mamar ka poki yaso tai tasi tamiti na tura whare whanau e le se me ka koke whaiki o ai pau fo I lona vai teimoro tausanga o le a kolu ai vai aso pe vai aso e malolo ai si peru fo le malolonga o le si ai o le upumoni pe e whale o le lei me kongo la inga pe hau minga mafuta I te martina o masani ngal fenga ioi o ila leva no le fa mo fa nga leva no le ma futem fana e nei lo merco io la fa ile ringi kulo fu sa o mal va fo ala fi io ala fi a wal mele fa le manel tata le dole ta pena ma o tu il mutanga ngo le mo so se fa fi tauli mi fa la ve tu lai mai
Fai la lau filfilinga po fele me ke fia mo le sela, pe ke fia mo le fale mai, pe ke fia aki le fale oki. E ke sila fia oi. O valo le kupe ufaonga. Mo si le mo le sela. Awai ala breakfast. E mo wona mea ia la koa uni. Awa mea lo te tupu. Ia. Ai voi nisi va pea lot of what you ifo ala ke do e pui atu la tono sela. Nai lo no foi fa foi. O mai sawa ya, te fa mo pe fa ngo fo singa muenga mo singa. Ale lo si do. O lava ta pena le yo la to sela po o lava sela kala o ku. Mana tua vai nga de. Ale lava sela tanga wenga ne ke mo fa pui. Lo mo mo ya e ke mo fa pui tu lo. Mana tua tato sela ni. E ka penga i oi e te alu ilu mo fa msino ngari sia so. Remand. Krisi masi lava lai. E ka ilu koru aso e mo i e le se no fo nga le mo tato tinu. E ya lava lai. La fa ko nga nga. Ma dira. Mata ona tato ta pena pena. Tele la fa. La va ku ya ke oi. O ke musu nge ke mo va ya. Ole ola vai fa tonga na tunu. Mata ta pena pena te mi. Ai si so. Fa ka se pepa mo. Ku saisa. Ole si vai so. Fava ya so le toi. E aku fava ya so. Wa kon ma singo me ai le tunu saisa. Ia a tonu fo inventa tala no ai fo e me na wa le manuelo ai manuelo fo ai. Alanga o vai nga ia. Le o tu poi fa fita uni. Me ai fo. Ole la ma fa so ale ai. Ole ai se me ai le fana. Ono ole le vai nga yo ngoi marka le pe fa le olo. Te le pe fa le o si ai. O i le o ma fu i le tele. Ni se fa fita. Wa aver fa mo muarta ma por tina ai de pia. Ole upu mongia. Wa ma ko i fa lo loko Ngau. Afuna no vato, selfish. Greedy, yeah. E ingo mara pusa pia ngā pia ala o whautuanga e whenetato o tinu. Sabe ama te tonu fo i e te au le whautuanga lea. E ke whiu e ingo pia ngi sila. Ere kai. Ere kai. Ke male mo e. Ere uma. Amvela lau wha mua i lo a inga ma fufuanga. Awa ale ame lau wha mua a ieni wha fitauni. E kasi are i unga, o le loka o ele leo. Ai sea, o e whaatu pua nisi o whawhita uti. Ai tātou te remana. Tātou te remana, mia vaenga lea. O la ulava whautuanga i lea tunu. I tausanga umasa vea mai lea so luas fumar toru po la so luas fumar wha. Se i o lava i lea so mo i lea so luo o Januari i tausanga te itasi. O le pirioka lea le tā ua. O le holiday period, penga ka po lea so whaso ni mo o Januari. Tausanga uma Samoa ma le whafonga tātou tinu. O le tele i au soifua ma. O le tele i la tau o mawai ua iei whao ngā li mawai iei i a manu anga tūnga. O le tele i o ainga mali pelepe. O le tele i o whanau so sola. So tele whanau o sa waina. O lau te talo i a whaisi sui na tausanga ni. Malira. Io aku kausanga i le taimele a mata i le holiday period po aso malo no whaatu la fungi nene malo si io o le taimele toi ha e nisi o au o lo solo ngan le meu whawhea le maleu malei al tātal luanga a walu i tau fo le nai le whawhea mai al tātou ia avea le nei tausanga ma whai ungo le tausanga o se suinga ma se lui tau i atoe ia whaatustusa ifo ia records ma fa mo monga le official le e fai ti a inga Samoa a inga Pacifica marino a wa pe o tato wa overrepresented i fai no mero i tolo me ole upu ele o le tala ele fa alo no e to tele atu Pacifica ma maoli tu tonu ka ko se le vai ke mi er tausa ma tausa ma so umala ver tausa nei lo ni sila va tu Perfeito. Si sila la o ya. Ma to na. A vea le ngi fai umor ko sanga mangi. Nei masi nei vai aso ye kokoi ma vai aso amaka. Singa sunga yiki. Wa pe no ta usa vea. Ele ai so popole mai o ke le ele foi se ma fo ya ke wa mele ku wa vongo. Yeah. Pe a fai o telo o sol le tu la fono.
mai te tau ona fai senga ia inga tanga Ia. ai se a vaenga mo lo fai a oi la no kai oi fai Saunga le mu atu o tono le sela i Saunga lona. le. Olo fai lo ainga ia saunga le mu lo to lo mana fana olo fai le tunu lau tele ia saunga le mu la tunu Ia fianga ia o tole. olo fai a ia fa sa inga lo soifu olo mun ia ne wai a fai o tala fata ita au fa kuang ese ta vale sa via a sa wi onga ka wa o fai ai onga o fai mai fa makalanga fo i au ku uangi o ekia a e waku so an sei si idu mai ope la vea le ta vale ma wailu so ifua a lo so ifua le lau tele pala sida idu ma o vai Tua tinga ina. Fai asi fai nka ili nga tele ma fau fau a o tu la fono o ina pe no tau te mi sola ele ma so popo Ele alo. ele ano fo Mai ele fa pea ya umno fai ona le va le me te masani fa mai lai ya alo la unge fai se si ngau ka fi mo ele fito ia wa mana tu oi a wa ku ngai le ile fa makala i o sole ko ka wa do wa en fai mai ya si ki o tu mo ya o to nga mela pui le mamalu fo o tatu so fa fine fo io ma o te loe le mo fai se le lo fai le tunu ona fai se me ma lo fai ate o fai la mi ton a fai o ngala mo lo holiday pay ai ka ngwe me se la kala ma ke lo kanga ya pele la van ga se la ele ta tau na tu pul va ngale malisi fo me o le kilisi massimo le tau sa fo o le aso tātou te patipati ai ma wha manatu le whanau mo le whaola. Tau sanga fau, o teimi e toe tau whatu ai ma sui le ula o le tau sanga ato. Mani mana tuna tunga ini suinga le lei, o le awhai, o whea fo ia nga ia le tau mua lo sa. A i la umai tau. O le aso, ai masa anga sa mo, e whai le aso kirisimas. Ma aso fusu. Ma aso inu. Tu se inu o le rafa pa i le stangata se mea sa le fifi e tausa. Ioi, a uma hula i le. O lo tausanga fau. Tatu o whailoa e wha le leil tatu ai. Kako e fusu mis, kako e taumi. Kako e fusu kasi. Kako ka ape lola i le tausanga atua. E o mai la tausanga atua e fiu e viria kurisi. Whana vela venera mai musura. Mai musura mai. Pese strategy vona la isia. Sorry. O le sia fai faro le fa palo ia. Pa pari i me kako ape. O le sia ne vaenga. Walanga e o le sia vai terminei mai yeso manolo savea. Ma fa fonga na tunu. O le tele o fa fita ni le va o e mo tua o. Tau le lo. E fai paki e resi kua o ia hika. E fai paki e kere manga o ika na kua o ia. O ifo e watu e fai tuanga a mtanga nuanga la vai. Fai ma e tilo ma e sila i le vao o e moutua o i manisi fo i nei e tilo lau fautua. E ke fua e oi. O lau fau tuanga lea sa vea? Nā lila. Fai se kusi. Fai se note fo lele kufa. Hanu e kui ia kua o i wha mona monde. Wa o e pusala o muna va veao. Ma ulela a fai ia paki e se ua inga. Kaulpo au iwa mo i kua o ki kilmole kaulpo au vili iona. O vili kanso. Animal la mole protection. E kaulpo au i whanau nai. Malisi mea, fautu i tala noa i ai. O la aki linka avale. Mai fai ngofi. Ma o singa se furu lima lusu mingu kere la e fai e nganu e ngane longo i au toa oi. Ar ke le o le vaenga i pui em fa sa inga mai de vivesi ma de video de. Sa lele. Ia o le sia fautuanga. A fai e fu e fai se suava. Vini fui mu. Ia. Tu ai. A vini fui mu. A lo le na foi o le mo na mai fautuanga fo lele a fai. A rai ia se fanga au fo lele o ready stand by so se time. E tau le vini fui mu. Tau na vini fui mu. Tau na vini fui mu. Le tau le si por Colombia fo le o i Sydney o sai fe melu ngali fole a fai a ke fiu lola ale il gas le fire station ngai lo ke lola it's tau na longo fui mu pe fai mai o lo e tu la fono mana tu it's tau na longo yen tanga luenga fui mu
awa a yese vaenga tupu. E William tanga luenga fui moon, tanga luenga leo leo, o mai whakasiro le se akir vaenga le. Na ono na winga la. Fai au ngai o inga, ina ia e loa, e pui pui a mai e mai lea a fiere tu la fono. A ies de leir su tanga o ima tau mawhitanga le ngata o lola vaenga. A o tu au. O le pia, ea, e le koe pōmale, si fio le tunu. O le siria kai mero kausanga la mau kupe mau mea ai le au Faiva le ono le pia. Ia mana tua sa vea le o whea tunu tanga luenga le aua tātou te tau mawhaina le pia Samoa le ai. Tau mafa ma le fuafua. Tau mafa ma le atamai. Ia, la foi au mai ai lunga. Wawe ke ingo kwa lai ai ale drink in moderation. La tuso la paka i moi o le pia ke le pa i le pia fa mai drink me in and responsibility and moderation. Yeah, why what tele fa fitauli what to pun no le pia. O ta vale la veve o ainga o mane pelepe o nisio sa wanga tono ainga matono e kalesia. Tangata o manu no. Yo. O tele o vaenga o to o la fautua nga fa mono mono. Mese foi tato farkalapu. O telo tato farkalapu le ia nei sa fa kilangila vai o lo umia tamani i o tato tinu. O la fo ko ngar ka ko se fa mono mono fai ma se lo fai i lato. O la foi tau fai lato e fai o lato pisini sin ma tau mo fai i e maua se como la ku u. Ai la ku e fa leanga. Mai o le meta u le na. O le saunga le mui ko farkalapu. E alau na o tangata e tāwhawha o tupu mai o tamari ma whaletua ma tausi ma tausalo le atunu. E o e fia. I le nganga le lei, in good faith, i le wā i le atunu le nei, o le wā le lei. Nā le lua am te tusi, ai malipe loa, o le vi a o le wā, e malipe loa le wāna. O malipe fo i malwhaleli i o le atunu atua. O i e tauna sila i le atunu. Fai ma se lo fa fo i tātou farkalapu, i tātou farkalapu fui po fare fia. O i la tō lo vai o le fautuanga. Sila lo saunga le mu mana business. E sila fia o i ka ka wonga fafo. Saki fafo. Posisio lo ainga, posisio a wo wa ka ngai fafo. Ele fatu fo le e ka kala fa mala mai lunga e velo mai ai ka wol fisi. O ke fai skula ki fasil kama. Oi pe o le sila vaenga o tausanga uma le misi sa ve mal vafonga la tunu. E tele na ta puni el mtanga lunga leo ya tatu farkalapu. Farkalapu ilinga farkalapu Samoa. O ise tatu farkalapu. Pe a faile o le usta ia ai inga matula fono. I le whaanga yo ina ne o lato pisinis. Ai maa fua lea. O lau keri. O i lato tangata o ta whau. A whai ke si la whio e whai asi ke leo le avo e tau mawhaina. Wha mono mori. Whai se malo no ngad whali. A weke ke whane anga mesi si mea. Wai rua me mau e ei vaenga e mau wai. O le mai o i whafo skula ki ma whakalapu aku le leo loka oi. Por sau disia sau o wola ungu koe mau wala. Rangari le meri. E le maka. Mai e kasir kongi ai whaka. Ai e sila hili. La le maanga e lo wa titiro kul is a vero e veke e rongo winga e kala le maanga tu e pe ya se pidiki ya ole ya ai ole vaenga pito siri na popole en tanga le ngaman man ole ma mo se fo mana tua tatu fana te minno to sanga tele na fifi nei fana i fafo me se lava tatu taputa ili tatu vai sita mai titi te umalemo io vaenga ia avi lo fa mo se a e ngo foi fale la so ato na vai ngol fa ya wole se vala me va tu sa no la fionga le satini awa ngala kula ele faka ele ka mai ki fole le mkafa ai ingu maka yo ia malemo lo ka maki a wa ka wa lava lo ya apa i ela ko e malemo i ba mana tua o tatu mata fanga o tatu paka o tonu o tatu o taulanga fa tau e fa sa ina ona tau mo fa ina de pia le ka pene o le no tam fa fu le wai o fa ingo to sanga te tasila vai te mir to sanga e fai ia le operational le vai en mato no vaenga
Mātou te sāwali e matawhanga. Ia mawhaonga ina e whilau au nanga tātou Pacific Warden sa. Tātou oe tā whau ma sāwali matala noa i le atunu. Ona o le manatu mōrunga la vai. O le whaasao ina o le atunu. E mese lawa matawhanga. O le a whaisi whaatele ina fo le o i lātou o tā whau sino fo ngai Vai ka miki nei loa. Kidnapping. Killing. Tele me fa pe ono tupu o lo iai tu lo wona ngana fa ngofi o la ia le ma fa le kamiso no mala ko kavali criminal minds o la fa se me fai ai o ma fa fo ina it's a town I would fa mo va ngol sa ngol mo le ai ele felici ba fe ke fu ke le kosolo penga pe te tau fo le penga Faiva nga sa ngol mo lo so fu a feite sa uni te alu e te whanguta fo inu ngona wa whanguta. Vai ka ko life jacket sa. Ma yelo. Ai ke fong ai o level pe singi. Leile. Vai le mori. Ma vai nga fa pena. Vai ese te tau wol vai nga ne. Ai e lo o fo faola. E te lele ava no e fa sa uni. Nei fa pe mera kung sol. Lau ka ngong me de lai o faola. Le anga e o no mtanga luenga le. I fa la fa pe. Ya. Nga tai fale. Nga tai fale. Ai e la no fa tamala. E ono mo lia o e whamsino nga maratu la fono ono lo whata mala mo iso i fo. Sa o lele lau. O lo na wingala, Samoa. Ia, e lea o ia fo i le matapi e le mani. Mali e lau. Ngau singa whaku o ngai kua kuyo o ka. Mana i bere o tātale no whala wai tele. Mwhai o nā fio mai. Ia warisi i istangata sili. The other vulnerable people are the elderly. O i o tātou ta mamti nā mātu. O la o ngel kemi. E ngofo aku le face me ai ko ngalo ma ko ara wo kaka la wo pink e kia i ko ngalo mo ko fa o lo ia fa fita o lo tupu pe e te mile nei o le maua le o tino i lato o mali liu i o lato la o mamauta ai lilo ia ta te vai mal fa no no pe atu tilo ia i o langa o lo afi el tato tino moni o la vai fautuanga a fai o ngai wana nofo alo ma whanau I whafo atu o New Zealand. Ai toi o mātua, wha mole mole, whai masiaki. Vai si se sau e vai tama, e masi fwoi ato fia. A whai feo le tu te nofo ma ni o tātu tamam tina mātua. A ua uma o na pelengi ma sao ni uni se malanga ma mau esi. Ba ai si se sau e vai o tātu tamam tina. Ai masi lava Samoa. Na yu tātou mātua leo lo iei ia mana onga whaapitua. Ngase o le mawhau, ngase o le tino. Ma inu wa ia whungala. Le whala, whamon mule. O whamon. Wai le sianga e kia ru e sungula papa kiu tu lou. Ma e fia, e sau du whale ue, se vahenga o whale tōna. A whaifo ua e fia ka whao kele au lo iei ia na yu tātou mātua. O lo iei nisi au nanga. Ava I ta mamtina e mai se mano longa mta fai mo na yaso. Ia. Wa kere kio I le fai ngata o le ngā ruenga. E fia maua fo I se mano longa ma se break. Atangatai. Ioi. E maua le sila inisi o whala tonga e maua se fsosoni. Ai e ke le o lava no. E wha asao ina ile so I fua mani mama. Madira. Silsila la nafi. Le leo o feso ta ile le ia la polkala mea nafi ma le ta talanga le so. Sa u fatal no ina ile tamaitai e suafo ya Harry at Paunga tamaitai Samoa. O ia le national director o le vaenga le o le health line. Los fulfai tu la o le aso fitu aso le vai aso numero le oval se la ono tastasiono so o se fa fita audi mea ai o tangata matutua la vera lo malunta upula a ese ai no lo fia malanga is fala lave po sina lua por todo aso matua I fia le health line ele e saule tangata va ai I fale pe avatu matua o se mea I por kalame lo fatino e o I meo wa tasi le tupu mai te mia o meo o tangata e maririu no o pule o latu soifua o le youth advice ma le helpline fo ia e mwhaiona vile mele tangata umai o mai ilunga o lo iei ma Samoa o ngana ese latu te whaatala noina they are all professional people e ele se tasi alo tamaita I o le tātou tinu
o lo fai la o nanga le o le fai o por kalame mo ta mamti na matu o lo ye ni se tato por kalame o nanga yo fa nga e de vanga le o le ia wa en fai no ta o wala ngai o se camp le spesingisi o le charitable trust o le 360 tau tu yo lo fai o lo te ye le tu fine ya romana fitu ese le tau o por kalamelea sa vea wawo bai o le avanoa e tala noa ma feso ta e te mamtina matutua o le avanoa e laku ele sido makua manisko inga o le whaonga hai no le computer o le avanoa la tau te tala noa ai fai to lo le ngana fai se mea ai fai skau mafukanga o lo iai e wa unanga ai le ma fai ona whaonga aina pe ale tapa I mawhesiningia e le tunu po la sosan. Ai peno ta ura te musona. A whai ue e se ko ngai o le a whai se whata singa la inga o sio ko rua. A ofi avena iu mātua. Ai o unanga ia. Le alo wale ke ka penga ma e alo te fia. A olo saunga le muta mamti na mātua. I o fwoi lai alo ma whanau. Olo I yei e unanga re ni atanu. E mau ele sosani. Ai le ma whai. Onga ka komo pe a tatou le fisili ma whatangisia la tō sosani. Te fia maua le lumbera le 360 tau tua le na ina I whai fo I ona whatala noa I aso nei aso malolo. Wa o te lo le lei. O whala papatonga nei e o lava I taimi fo le lo aso malolo. A lai active ia mai eitanga te tali mai. E ma tatou numero na lo olua tasi. O no lua lima valu lua tolu o le e se le mana I o lima valu lua tolu e iei fo ni se tato au nanga tutusa lea mara au nanga nia le tere na fai te puki ta mamtina matua I o tara le kako last chief standing lea tene no vai o mafuta o le au ngao vai ngai e au ngai le mafu fau ai o tato matua e hao ngai tala noa I le la ko wa nga kupula ai o le safe it's a safe space e ese le safe o no fuanga nei mo I lato te mafuta ala ke le ke me ke le fatino I nisio fuanga no la ula fautuanga wala au I lato ni pui ai la mai oi ia oi mai le ono a fia I le tu la fono pe a fai ui se vainga ue whatala le ma le neglect wal mele e whapea tangata ua mātutua a o tātou whata malailei e mo ia lava o I lau neglect o lononga wa tu tiai whatala le tu au ngafa I le puipunga le umana I loa e imana onga whapitu awe le to e popole o le sivaenga ia manatua o le la tele tavane fewa I te mine nei a wona I tu wina tatou whana u tonu tatou tavane ai loka e le whelo whaka o lo tupu tupu I tau sanga uma mai o lo tupu pea wa ai te mamtina mātutua o lo yeimana onga whapitoa o alo fo ima whanau e de ka unga no karka avale aku unga nako o le wa amata ona bebila le tau nga riela e ile mātou sota inga ma awai tusa sfuma le lua I whale I te tonu o le poloka mātou te iai ai tasi le driveway ai to tele I o tamaiti e tofu wale whale ma tamaiti ai wale lei e fo I mana mātou talandoanga ma mātou tua oine ia tasi lua tolu wha ai nga Samoa o lea o mātou mali e umain le mātou papa ki hu na whai ia tolo le ta'vale langa tasi le tātou marida ia e ta alo tu o ta aloha umata mati ia mola rātou sa ola tonga I so stemi a o fo la le teimi tsau e te osa lau ta'vale tulo e te sau e ta milo mo moe au tafa lau ta'vale ia I sesi mautino e doe a solo muri pe alu iluma ia e tilo le tolu se lau ono sfulti ke bi fa vole le fa ta li o lau vai tamiti wa fa na umali tono lotoale o fa na uma atatu ia ma le sina vai a faido la e anu ma avilu ainga e mesi la val fa na fa se fa o ni lo ka inga ko ka vale e no
alu ma ave le whanau manatua. O iei alu ma whanau maula la tō soifu. Ono le vela kile o kawa. O la uaru ane mui. O le ma whai ona tala ina la tawa le la kuse ea ho ile le wheresi kokong. Mai tele na maua soifu. Lama tia i saunga le mu. Loka ilo mo onu tanga ngane. O la ula whautuanga. Ave lau wha mo moi nei vaenga i o saunga le mu. Ai mai se la vaso fia wha pene. A whai e kei longa ke whakope kope whai sa whakau. Tu urfana fali. Tu e afo e fai titi ai fo i si fa vita o le tu le mai le karo le ki lo kupe ai ke sa ua kumu ko ka vale me nga o me ka ki Malaysia mai a fai ola ma fo ku de fali e fo tu la fon e se fulu ma de fa pe lunga tu le matu o tanga ten no fo de fali ai lo se fuma de lua vai ke sa ma la fa ka nga o kumu me sa le manga e fa ka bo ai sa o le ku lo i ave ka ono lo fa tama ia nei vanga la tina mo tato tu sulta wo tu sala le tsila fia ya o mo fa tu langa polo ka le ke ka o mai po ke ka o mai o ke fia vai o ke fia vai poi la mu e mana tu polo ka nei sa vea mo fa fonga tato tu no le fa una tato por kala me ele o se su nga kupe nga nga le le yo le ele se nga tupe a su nga va vengo promote o fiesi ki a o va enga uma nei e fatino ina tanga nga leo e molo saunga le mu ma le saunga le mu no tele mana tu sa vea ele fa pe ki va manga ku da uri e la ko kan ko ki ka pe ya o mu mana tu a foi ele ai ase nga tu la fono ne ma tu la fono e Samoa Australia po fea o le fautuanga la veia tatu tunu a fai ola e tango fia lava malosi fai se malonga tu e kere pon malanga si alua kaya se ia vanga na o ye se tasi fai ona ia avina tavale a fai o ele lava ko pon fai ngamala fai se malonga a le na foi a fai o tango fia ai se me malanga alu se drop boy wala au le upo lele po se text pea le wa le ale le upa lo se papalo ya fa maru papalo ai o ga upo o nga ka un ko kile makaka upa mo vao kamuka leo ai ole ongo nei vainga o ma sabe man fa fonga le tunu ole saunga le mu mana tua tas ole tato numero le vala awel mitanga luenga leo pe a fai o ye se fa le fa fo se yo lo tupu te mine nei o lo a fia i o malo a inga male lau tele o la matia i me to tino saunga le mu mana soifu o tasi o lima tato numero le e vala awel mitanga luenga leo pe a fai le o ye se vanga te fia tala no ai le o se fa le fa fo se e ma fai foila ona e fai lungo lo penga te fai langi male o lo tasi o varu Faiva o tatou numero le sa vea ma wele to ona fata wa aso lava se taimi e tali ai fanongo o tatou tunu ile ngate vainga o tu la fonu a o la wa ya te tau mana tu Samoa a le na fatino nga ruenga matito mtanga ruenga leo e yai la no tu la fonu la wa ya te tau e te fesilingia pe ave sa fa se ama sa foto ko a ne tu la fefi mo le fa te lo fionga tai fa per tato o lis fa sa lau ya me se fo ele lo tato tu du ma tato o fa fon ono tadi no tato por kalame ma tua o vaenga uma nei o tato por kalame ole ongo nei vaenga o sango le mo o tato tu ma si la fia o tato tu o vaenga tu la fon famiglia le tua e fu fango tsai ole nei fiafi mar por kalame ia mar tato fo ile tu uma le weekend famiglia le tua ile lo tato tu mo tato tu se weekend fia se weekend manuia se weekend file mu le lo fo le tua sango le mu mali sango le mu fa ma ngalo una perfect way se o le tau mali ia se hanga foi o le tu sai mar sila tato tu ia ko ko pile lo fo le tua verso fo tato tu filo ina ne fia so fo mi mo ia malo tano fa lo le fa fonga le tu o ma nei fo o tatali ye nei mata upo e la ai mafa ma onga ia lona taunu unga pe a fai tātou te le whātinoina ma tātou
tilo i lona au te lenga. O le saunga le mu ma i manuia, ma file mu. I file mu i tono tātu ainga i aso fia o lo loma nei, ia ai manuia fu i o Faiva. Le anga i le whaingo fie. Your life is always on the line for the public and for the people of this country. Yeah, mula malos, mula tofa. Tātu e fie, right? Mia fo i whaunga le. Soifua Samoa. Ia le nasa mo o tau tanga i mai ma whaafunga fo i na ua ngā Gagaifo Faiva o le fionga le i malu o le malo e le sunga i le tūmanu vau siki ashu o le satini sinia o le matanga luenga o le leo whaafutai lona taimi o longo puia li i ai ia le tātou o tunu ma lapata ia i tātou po le a ma le ala e loka lava o e siki e o fo i ala uli Isaac a fale tonu fo ia e baula e loka lava fo i le satini ia ma u mala kamale ai wale le la tato wol tato malolonga ina wa nga Gagaifo Faiva o Samoa ia fatasi ma tato telefon i vai fanua 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. E whaatala whātu se whapoponga o tala mai atunu e mamama le Pasifika mō le nei fu yaso. E momo atu mai Amerika, o te ena le malo tele se fuafuanga malo o whaatasi, o wala awai mo le whaamutaina o vevesi te tonu o Gaza, o ceasefire, ai whaamatu wane tangata Israel o lo ave whaapangutaina. Whai mai le sui o Amerika i le whonutanga, o le sui ampasa o Robert Wood, i le CNN, sa whaamanino lava i Amerika i le amatanga i le mawhai, Uno rātou rangurangoina le tau fia o vesinga i Gaza, ai le whaamatu ui nane tangata o lo ave whaapango tā, ma o le mea fwoi sa au tasi e le whonutanga le temi uasola, e whaamuta vesinga ina ua whaamatu wane tangata o lo ave whaapango tā ina. O whairoe le ripoti atu o fitu isi tangata Citizen o Amerika o lo tau fia bea i Gaza, ma o le ale whaangaloina i lātou. E na o Amerika le atunu na te te i le fuafuanga o le resolution na malo o whaatasi mo le mataupule i Gaza, ma ua whao ngalo na maru si anga o stasio suitu mau etu o nima o malo o whaatasi i na te te i na i le fuafuanga ua au tasi i le to tele o atunu o ilalo o malo o whaatasi. I Thailand, o tu ina le whaasalanga oti se tamaita i mai le atunu o na o le whasiotia o na wo e to se furuwha whao ngā ai le cyanide e wha ona na ai. O le tamaita e swafa i a Sararat, Rangsi Wuthaborn e tolu se furuono tausanga. O wha maonia lona tu ina o le vaila aulea wa wha ona ai mea ai mawai inua na wo wa maririu a o alu salato malanga i le tausanga na tenei ma isi teimi watuna i atu. O suenga na whaia ia i lātou na maririu nei loai le cyanide i o lātou tō tonga seiturou. Whaia i loa ma suenga neu leo mai loai e iei isi na whaatino fo iei e lea tamaita i lea ngā yoinga mua mua. Whai mai leo i Thailand o le tamaita i wa mōria nei e whaingoe lau whaasaralau o cyanide. E iei lo na whaafita ulu le fia ta alo tupe ma o ana wosa ia i tālafu tupe ai. Ne wanga iei ana whainga ia ua wha o nā mea aima mea inu. E meiselo na ngau ia o jury, ma isi mea tō tino na ia tangata. O le unga la o tu ina le whaamsinonga o le whaasalanga oti. Mai le United Kingdom, e whaisi te leo a onga o tāpunia ma a wala whapea fo i trains ua wha malolo whai ngā malanga i vaenga SS o le UK ono le malosi le snow po le aisa ua pa u i ona lau whanua. O le tala mai le wa ai tau o Britania ua whaino ai, se lapata inga o tu ina ane mata uai o se vaenga malosi o le ea, wha asoro ane le tu i mātu o UK, ma le tu i saute, ua whauto inai i le motusia o le eletise a oa a fia ai fo ia wha i tu winga lolo wao le tau. Ua whaino le wa ai tau o se vaenga o le ea mai le Arctic, le olo oa a fia ai ma wa ai le te tele o le aisa o te ulu. Whautua ina a inga ia mai tauina, ma mata i tūre rei tangata mātutua moni a whianga, ona o le mālose le māruru wa iei lea tunu, ona le ea lea e pei ona tā ua.
I le Pasifika mai Amerika Samoa, wa whiriwhiri Amerika Samoa o na taitai mo leisi whātau sanga o lumanai, ma wa whaeloa mai unga o le pālota na whaiana nafi, o pula alii ni ko lao pula, ma pulu ai junior, le wa manu malo i pālota e 5 valu se lau whasa furuono na la maua, tusa leo le 5.8% o pālota na whaia. A le kovana sa iai o le manu peleti maunga ma le lutena kovana o la apui tala wenga ale, tolu afe iwa sa lau 2.5 pālota na maua, tusa lea ma le 5.2% o pālota na whaia. E wila o lo whataria aso e fitu e whaamaoni ai waloa ia i unga, pe tai wa whaeloa le nganga fia u la tau sa lango i le vaenga ua manu malo nei. O pula ali i waloa tau sanga au auna o le whaatonu o le ofisa o le territory ma mata upu whaaloto i whale, si dia mana 2 tau sanga. A o pulu o sa tamari i sa tau tua i le amia Amerika wa malo lo li taia ma sa whaauru i le ofisa o le pango o field office o le tamaita i o i whaatari a mata mo le 10 tau sanga. Sa vea fo i o ia sa sui o le mauta o le fono Amerika Samoa i tau sanga o tea. Le asa tolu o Januari wa fuafua e whaatautoa ia taitai fou, ma o le la whaamtalanga e peo na riputia le Radio New Zealand e mana o mia leo mai whaatasti o tangata Amerika Samoa e fofoni whaale tonu mani minuanga na afuane i whainga campaign sa whaia ai alofa leisi ma whaatanga lea nganga o lea tua e taitai lea tunuu a ngai i le lumanai. Ma le tala munimuni mai Papua New Guinea, ua saunoa James Marape le pāre mia o lea atunuu e mana o mia e lana whainga malo le malose le numero o tangata pālota ia whao o ai nisi o tū la whono au tū i le pālemene. Whai mai Marape, o lo fuafua le malo i nisi whetuna inga fau le tū la whono i au au nanga lau tele o le whainga malo whaaloto i whale ma le vaenga o whaamsinonga. Ta ua le pāre mia o le amana o mia le whaia o nisi o suinga i le whaavae, mai mana o mia i lana so whaatasi le lango e le titi fo i le valus furuiva o whaipule, mai whaipule se lau se furu valu le pāre mene. E ia whae roa le whaatanonga le Courier Post, e mana o mia le malo le numera, po le au sia o la whae ma whae una whaatatu mawina, le malo sianga, ai le ngata i lea, ia whaapasi ai tū la whono, o se matawha ioi tā ua le asui umo le pāre mene. Olo iei foi se fuafuanga e toi suia le whaavai o le atunuu o na iei so tanga i le tō fia o le pālemia, pe mana na o pāpua e whaavau pia i le whaingolo iei le teminei, po le whaisa o le pālota tangata mo le sairi ai o se pālemia o le atunuu. Tala ia le Radio Samoa mai atunuu e mamama le Pasifika mo le nei fo iasa. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. O mana o mie oe po se isi alo a inga se fisoso ani tau fe malanga inga mo New Zealand. I mata au poe pei o le vaita mai no whanau po o ngaluenga. A whai o lau tali o le ioe, wala au loa Ken Ferniho o le Fern Immigration Services. E iaila na laisene, ma ua silia ma le se 15 tau sanga o lana tau tua. E toa tele tangata o fisoso ani iai Ken, i mata upu tau fe malanga inga. E au fia ai mata upu na o atu le tribunal, ma apili le minister. Tanga iane le mata o Facebook, ma le upenga te whailangi i moli mau. Mo nisi whamtalanga, wala au mai le Fern Immigration Services, ma tala noa ia Luisa, i le oiva, lua ono lua, tolu lua lima tolu, lua ono lua, tolu lua lima tolu, po le o lua tasi, tasi lima tasi, o lima. Avia maua sosa, Omega ka, Iana lowi moa, Omega ka, Sabale tau mofie, Omega ka, Fili mai loile Omega ka. Omega Cars, lua selau Capitis Drive i Manukau, po le telefoni o iwa lua fitu 5 tasi lua. Susu mai Manukau ne, Omega ka, Umalole keisile Omega ka. Talofa! A few mai, tala mai au, i le tato whane o loa o le Taro Market. O loa umalo maua i le Taro Market, e au mai sa o lava mai Samoa. Maua le talo, ulu, e si matua i pula manaia. Maua le ulu, tamu mata, vai Samoa, ama Samoa, koko Samoa, saina, mas popo, kuku Samoa, tauanga. Male, telo isolo, ai le ngataina. O lo iai fo ilo ofisa o le Samoa Finance Money Transfer. Mo tupe lafo i Samoa, Amerika Samoa, ma Australia. Se, tali mai le umatu. E ma fai fo i o na fire bookings
Cruises mo le fale talimalo o le Samoa Tradition Resort ia pia. Maua le discount whapitoa pe a whailo booking i le Taro Market mo le fale talimalo. Le Taro Market, Unit Lua Pa Lua Lima Fairmont i Otara au Kilani. Telefoni valuono iwa fitu lima lua lua po le olua tasi valuono tasi tolu ono. O e sauni malanga i Samoa, mana tua loala moana rentals o lo o maua ai sosi tu ai ngā taavale mautotongi, mo sose mana onga. E mawhaiona piki la taavale i le malewa lele i whale olo, po le tātou ofisa au tui ala fua. Pe mo moni anto fōi i le whale tari malo o lo o e wha mautua ai ngā whaabitoa. O lo o yaile insurance cover e te fili mai ai. Nei tuku se whaalavelave ai o lo o yaile wha mama avenga, male pui ngā mo oe. Moni se whaamtalanga wala au le tātou pa anga le Pacific Easy i le o valu se lau o tasi ono. Pea siasi le tātou apia fōlinga o le Moana Rentals o le upenga te whailangi o le moanarentals.com. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilangu ngana fitu aso le vai aso. Toi whatalofa ia te oe, ia malau mai boanga fo i lunga o le upenga te whailangi, ia po le tātou Facebook page, ma le YouTube channel, le ia tau sa vea. Ia, ma le tātou por kalambe o le Gagaifo o Faiva o Samoa. I le nei fo i asfareile o tawalunga i eitiu te ma Faiva o Samoa. Ia, e watu oi le wha malo ma le wha aftai i ngā ruenga le lei sa whatino le nei aso a mata mai i le amatanga le vai aso nei. Se i au o mai i le tae au na le la. Ia, ma le nei fo i au houni. Le o te a lai titi le tu lai lima, sfuma le tasi minute o te le tu lai lima. Ia, ai tau nuu mai loa foi. Ia ma le saa o le te mai tai. O le paanga tō tino foi a le Radio Samoa, ia ma le Gagaifo o Faiva. Te mai tai o ati, mai le Henderson. Kas watalo fatu ati, ma lo le soifo manria, ma lo fo le ngā lurue le nei aso. Ma lo soifo sa vea, range mai te oe fo le tama. Ia, au le fo la lama whaai unga ruenga le nei aso, ia, pasai le di olo maua pele, le manuia, ia oe fo i mao, pasino i nei ngā ruenga i le nei su lau le aso. Ia, ma lo whaftai. E le i whaisita por kalami le aso na in se ena tu nei. I, pe ua o fiu e veri atu o e le maua, ia, oi, Ei na whaatale atu lava. O i talo i vili mai sesi. Ia, maria e a fo se sistem. O i tasi o le meo ta ua fo i ta te wheiloa i le aso a tai au. Ia sa o lei. Ia, le lei. Ia, e le asa tala mai i le nei vai aso, ia, e mai se fo i o tiu te sa whenga iai, na wheololo na i o tāta avale fau, ia ma na i kon kalake sa a sailia i nei vai aso. Ia whaftai lava sa vea mo le wanoa, ia o se riposi atu i le tato whale ta avale. Ia o le temi nei o vaia pele le ngā solo me le malo la tunu. Ia e o lava le temi nei o le o e wala au mai whale ta por kalami sa vea. Ia o le fafo nei tangata o le tumu i o le wha solo ala to sign up. So le la tale ono se mi kapuni na ma so ai lava fa solo lava ia sign up nei asa so a inga fo yo lo fa pe ona la papa au lunga nei o kilani o ta so a inga sa fa pe ono mai la loi i Wellington ma Hastings ma Christchurch ia sa fa mo ave fa mo sa la so sign up ona e fa sima ma o la so le na fa te a umana le la sai o Maleo uli ia ai pelo le o tātou ia lalam papa au lunga nei o kilani i o le whaapeo na whaasolo lava le teminei. Ia o le o sewa ainga i le nei vai aso a soa ma lava i aso e whaasumulia lava le maso falta avale i aso uma mai le aso nga fuwa e tau le soa na i e se vanga nala sa o no le aso le o i le e o ai foi sauni ngā losu ia o ai te tala i pia mātou i le se fulu le tau le whā ai o nei o isi o tato a ingai o mai lea i le aso sae piki ala so sa avali ai le whai e ini sign up e wha uma sign up i le weekend ai pe o na o la sae o mai piki ala so sa avali ia o le
Au nā masani lava le Henderson cars. Ia e sesuani atu le malo la sinu o le whapeona mau sesuani. Ia o le teminei o lo whapea ona wa ova atu o te lo ova atu ma le fitus fuluta avale e taulia i le masina fo i pole solo vai aso e solo vai aso ai le ia o le ripotina i le taso fale taavale i lau whaingo taavale i e whaapea ona alu i le tono masina i tasi pole solo fo i vai aso e maole fitus fumo tupo taavale alfa taavale e taulia ia o le maso promotion le mas taavale tolu le whaapea ona whaalu teminei i o taavale na le tele na alu le teminei o le maso youth le maua i le mea alofa tupe whaafetala ia o le maso Scorpio Kiwi Edition le maua le mea alofa tupe luafetala ia whaapea ma le maso SUV 700 le fitunu 4 ia le fo e maua i fo le mea alofa tupe le mai le company Mahindra i le malu fo le atunu o whaapea ona la so whaatau le SUV 700 le fitunu 4 Malo, sa loa fo i le tulanga o le si i mawalunga pea o le tulanga o lo iai ia le unanga ba le tautua a le Henderson Cars. Ia, tai au fo i tala ia le tātou lotoa ia ai tāpunia i le ale taimi. O tai au la sona i e te tala i le iwa tai au e sapuni i le lima la fiafi. Lima la fiafi a o la sa i te tala i le se fulu tai au e sapuni i le fa la fiafi. Ia, a o aso le vai aso nga fua anga i le aso falale. Asparaile e te tala le iwa tai au e sapuni le ono la fiafi. Ia, malo whaatai mo le tali poti a wau te lo fo ia maua le tātai mi i le aso a tai au e toi whaalawi loa i fo ia le tele le au nanga ma le tautua le Henderson Cars. Ia, ai e sisi vanga o pa u ia tau, ia, e mana ia le mai o le tā telefoni, ia ma wha mautu mai le tuatusi, ia, a lava le silafia e le atunu. Ia, ai le whai uina kapul kalame a sabia whamanu le te whamanu tu le atunu. E te whaamalama sili le tūlanga leo le apalai o no le tele le malo le tunu o lo whaapea ona confused pe fesilingia fo i le tūlanga leo o le anga o le ingoa o le back credit ia o le a foingi o tangata i e pensione ia ma le benefiti so o vaenga i e solu lo whapea ona fesilingia ai ia le malo la tunu a whai ai whapea e te benefiti pensiona e casual o part-time e mana o mia fesi tangasa fo i le full-time e support pe o le tangasa le na yes it's like e le o te guarantor o te tangasa le e support o le saavale alu lava lalo le ngo oi ai o le sangatale e sau na sapolo application le sangatale e full time po le final wenga mo oele le se benefiti ono le tele lava maso tele maso customer fo ile benefiti ma pensiona o le salie maso ai e se sau ma le sangatale full time e ofa asasi pe join application mo le fa mamla ma sile malo la sunu ono le sulanga na le lo olo sele le semine le application o le fa pe ona ngalu lue le maso officer o le fa mamla mati le malo le sinu fa mo le sabe ma li la fa ta u tele ia o le maso swa susi o le tasi va fa I Cavendish Drive I papa soy I o le maso numero telefoni bala au mai asi mo I le numero o valu selau fitu tasi ia male maso Facebook page Henderson Cars bala au mai ai be message mai fo ile maso messenger ile Henderson Cars page le Facebook fatai lava savea mo leva no o li posatuna I se spata vale nei aso malo fatai awa ele sistemi tate toi talanoa fo ile so tai au e te iai I le Henderson Cars?
Ia o te iai lava I lea so ahatoa lea so tai au. Ia. Pavia. Lo whaftai mo tali poti, mai le Henderson Cars le te mai ta ia ati, man wia tele ia ngā ruenga o tutoe, ia ai mai se fo I o le ngā ngaifo o Faiva, ma le au whai ngā ruenga a le Henderson Cars I le nei as for reile, tā whenua I le aso a tai au, ai wha soifo ia mo le temi nei. Pase fo savia, ia fuanga o me la fiati. Alofa atu. Alofa atu. E te mai ta ia ati, whai mo whonga tau moli fo I o le pulenga ma le uwhinga alwenga atoa le Henderson Cars I le Selau Iwawha, Cavendish Drive I nai Papa Toitoi po o manu kau fo ia ma le latu telefoni o le se tongi o valu Selau, fitu, tasi, fitu, tasi. Ia po le sifu latu telefoni o le o valu Selau, tolu tasi, tolu tasi. Ia o avandoa le leina le se tongi o nā telefoni I so se mea e te wala au mai po whea lava le tūlangi o New Zealand e. Ia, maua lava le avandoa le nā. Ia, pe angai fo I lato Facebook page o le Henderson Cars. Ia, ma whafso tai ai. Ia, wāse teimi e whātali tanoa fo I tusa ma le mana onga o le ainga. Wale teimi le nei o le tausanga. E tele hei tupe u lima pe o le mele na matala noa fo I ma le fionga I le li satini. I tumuru vau siki a shu ia o le tāua tele le nā o le whaasoso le leina o tupe ia maise ia o le whaalu aunga o al te mile o le ata alo I lo matangata ia pālo mal paketi ia pālo mal misa awale mea moni ale na e tupu o le paketi na le maave le priority ia po le wha mua I mea te tau na wha mua. Le rent, le mokesi, le fulisa, le pantry, tau mafa. A mea nai masani na maana I ona wha tau e fuse teimi e te talai le leina ia mai fo I le wha soa le atunu. I mea te tau na wha tau o lae le lei mo lātou ainga. Ma umi teimi o whaaso so ai ia tau mafa mo tamaiti male ainga. Ia, mai nei lo le so nga whaakau mo o mea aere ai ka muki. Ia le na, ma watu fo ia le wha maloma le whaaftei tele I le uso, watu o na taulangi, le fionga I le li satini sinia, ia tumanu vau siki a shiu, ia te o matavui. Ia ono o le tāua o lona fo I sao I le tātou wala leo I le leitio ma le televise le Facebook page ma le YouTube I le tausanga atoa o lo o mawhai o na afio mai ai ma sumai ia ma whaatala noa le tūlafono o oe ma le tūlafono o le tāua o le saunga le mua oe saunga le mu isi tangata lau tele o le atunuu ma ia maua le file mu ma tausi le tūlafono wana matali nei fo I whaatatanga la fonga ai e tāua tele le savali o mori atu e sili atu lo saunga le mu ma le sefe oe I lo moe le sela ngai lo moe le whare mai po lo moe lo yo le whare oki o whela o mea ngā ke fia kāki ai le sa uro le sāking e mga e laki ele le iako lo moe le sela ngai lo waru le si duanga whaftai atu I lau fionga I le satin sinia, lau sunga tu manwao a siki asiu, ia mo lo sao ta ua tele. Ia maduia le whaiunga le vaiaso, ma le ngā Gagaifo Faiva, ia whapea fo le tina le ainga, ia ma le no whaalo ma le ainga li. Ia mese o le sa pati fo le nei, ia a lau sunga le I satini sinia, a le ka le sia asofitu le toe fio mai. Ia tuaile tātou por Kalambe ia te oe. Ia whapena fo I ona maua le saunga le mu I lunga o le ala tele ma le whai unga o le neiva yaso. Samoa pe ona uwhai atu I laso na nafiele I lava le teimi e wha mai a ele tātou ripoti o tau mawhai atu. Pe ei se teimi e mawhai ei ona maua se awa noa fo I ma le a fionga le te whono o le Pacific Leaders Forum I le mafutanga
atu motu o le Pasifika. Ia, le tofa ia tele ai Edmund Puni. Ia whapea fōi le fionga le teitei whono o le tūpāo Samoa le tai au Faiva, le fionga le aloli i afpulea i semi fepulea i. Ina ia, iei fōi nei whaasilsilanga ta haua, wale whaafonga mai le tātua tunu. O le mea lena whai la lo, lea la wata oto tu nei, ile Kovana Sili. Governor General of New Zealand to sign off that bill and make it an official piece of legislation for 2024. The New Zealand Citizenship Act for Samoa 2024. Ia le lana longo mai, ai ona o le fo ia isi tuongia. O le a le malanga isa a fo le Wellington. Ai o le asainia le pili i le taiau i le pale mene. Ia ma le ofisa fo i o le Kovana City lava. O le suiva ai o le na o le fionga. Ia tupu salesa, King salesa le tolu, mai peletania. Ma le whaulu, ma le whaau, o ma lo le tau pulenga, peletania e 5 leono. O ia lal na o le asainia, ia le tulafono le nei. Ia ma whao ngai na loa, i le asolua. Tusa lai seini le tulafono. Alo ia, o se vaenga le tulafono, teu, ia ma toi fuata ina. O le wha foi mai o le citizen New Zealand o tangata Samoa na AVSA i le Faiva se lau valus fulma le lua. Ia, tātou vi ia le tua ma pati, ma tātou whaafitai alo nā alofa ma lo nā ngalelei. Tele whaafitai, ia mai tele fo i tai au, ai le lau maua tai au, le lau uma, le upu o le nganga whaafitai i le tua. Rona nganga pa ia, sanga lue, i ta ele o fatu ma nganga o tangata uma ia. Sui fai pule uma. Ma o se teimi mua le nei. I le tala whaasalupito o New Zealand o au tilo nei ai. Ua pāsia ai whaalua, whaatolu. E tasia le pātina te le amatanga. Ai ina ua o mai whai taunga lona lua. Au uma pāti e ono, whaupwhai. All 6 of them passed the bill in the second reading unopposed unanimously. And then, of course, the third and final reading. It was just beautiful, awesome, emotional, and a reflection of the path that we walked from our journey. You know, ese le langona, ese mawhauwhaunga o le toe tū, ma tepa, ma tilo. I le whase fulu ma le lua tau sanga o le sāwalinga. O e na iai, o e uale ai, manisi o lo o iai pea. E te le a mea, le ngao sāma le ngasu, ai te taua na wha manino le lei, ma tā upu nei. I le whinaunga lava lea na au mai, lea la o vatua sa o lava lea whala atoe a vatu. O le whinaunga sa o tau whaafonga mai ai. Ma o le manatu fo i lava le nā la tau ia o le toi ina o anai. O ona lava nā ma whaufonga ma on manatu. Ina ia wha o ngā atoa, le wha ai unga o le pili. Pei ona au mai ai le wha ai unga o le wha msinonga. I le Privy Council, i le Faiva se lau valus fulma le lua. Pei te ia, i le tele o le teimi sa lātou iai tonu o le mautafonu ma le pāle mene o Samoa. Lātou te le i mawhai. Le mawhai ona lue ina. Ele mawhai. Pē mawhai ona lātou whātū lai le mata upu le nei. E winga le sitseni New Zealand o tangata Samoa. A o iai te tonu o le paramene.
Lala foi la le na. Le foi no mai le i fafu. E mai fafu mo leva lava na tala no ai ia isi whala puputonga. Ma isi tangata, ise au wala e mawhai o na whai ei. O na toe tui nā tuaile nei mata au. Ai le lofo le atua. Wale se ia e se tangata Samoa. Ai saini, masei, e le tangata ese. Yeah, the rest is history. Sa au tau whaafonga iai. E le wha maliaina loto tangata nei. I le whinaunga. Wa lava lea manu e tasi ua ulu. Tātou ai lea manu ua ulu. Tātia o le whinaunga le nā o le whaapopo iai o suli. A wale whinaunga anai. Ia whaapopo suli. O ile ai, o le whinaunga anai. Ina ia awane i toe lotea le mata au seni. Ai lote loa ia tau i tau tupe. Compensation. Tun mea nau te manao. Ina ia manino mamala malama i ai ia lea tunu. I le whaapea o se whaatawanga vale. Ia po o se manatu fo i seisi i tū. I le uso ia nai. Lea. E leo le nā. Ai o le na ngona sa o yale atau sa vea wha sa o le mata upu lea. He never wanted to support the New Zealand Citizenship Act for Samoa 1982. He doesn't. All he wants was compensation. Ale na no utango kwa kipi le akul kilipi. Ma wha longo e le tunu. A le mele na whai nei e le tawhatolo ma Samoa na langulango ina. Ne mata upule nei. Ina ua se i mai whaf. Awa ana le se ia mai le mata upule whaf. I le lotea. Ole solo whanua ua pe. Solo whanua ua dead. Nere o dead o le dead. So don't get this wrong. Remember, lea la ua whiosoi mai nei. Ma whapea ai. O la tau e ona le whinaunga lea. Le ai Samoa. As I say. Nā tau tele i lango ina e anae malana vaenga. Le whaafo i mai o le citizen New Zealand tangata Samoa. All they wanted o se taui tau tupe. Ai whaafonga la i le whinaunga lea. O te avatupea le mata aupule nei, ina ia manino Samoa, langa tō tele tangata lae tau mulu sisea i le mata aupule. O na milo mai lea whape, o la tau e o na ia le pili lea. Le o pasi ai i le sitseni mō tangata Samoa, le ai. E te tau peo na whaasao, ma ia malama ma manino ai ia le atunua. Ai mese la tina mata ma tutua. Ma le lalolangi atoa. Lea la o au mai sa o lai le atoa sa vea. Le ai e le ilangulango ina e anae. He said it on the program, lea na o tau sila na o tu ina atu i lunga o la upora kalame. Saunoanga mai le fofonga o anai. O te le langulango ina. Le whafo i mai o le sitiseni New Zealand tangata Samoa. Pau mea o te langulango ina. Le tala lava lea anai, lea na o wha Samoa ina. Upu le upu. All he wanted was a compensation. Ia nau tō whaalongo lola ia le whasilia tūla i mai. E le aise atu nuu wha vale valea. Na leile loa tu wha palangi tōla tu malwha Samoa. There is no foolish, stupid, and silly country. E le aise atu nuu wha vale valea wha vasi that will ever award a compensation to non-citizens who are not permanent residents and are not citizens of that country. Le aise atu nuu whaavalvalea. La tau te tui natu ni tau I tau tupe po se compensation in tangata ese e le oni sitiseni o le nātunu.
Lea lai ta oto le leia i ale whinaunga le nei. La me tauna whai. You have to follow the due process of naturalization. Lale winga le upu le na. E ta tau, o na tātou tau muli e whina wena le tātou sitseni, ia a vea i tātou o ni tangata nuu mua o New Zealand. Then, o na mawhai lea, o na whai a tātou pensiona, ma tātou superannuation, awa o lea, wa uma, o na avea i tātou o tangata sitseni o le nei atunu. Po i lātou fo ia, ua manu mālo le whinaunga le nei. Na, a ila nanga tangata whi talanoa le mata upule na talanoa mai i a le a tau sa vea. A wā e o mai le whaavavau, i le maua i tātou, se compensation o nei mea. Po ni tau i o tupe, pe a tātou le sit seni. Io. Ole matuai, whinaunga whaa vale valea. Io. Lai whalonga longa o mambai la au supporta si ma tangata nei. E ala tangata fia luange lunga i kia ule au ala ma fia tau tala mai le mata upu le a luange. Lange fola ka whala pe kauska maia. Langa le fo e lau tau loa. It is only common sense and the simplicity of the argument tātou te lea i a ta tau ini tau i tau tupe pe a tātou le whina wina i a ve i tātou po tātou mātua ma sit seni. E le aise atu nuu whavalvalea o la tufa la tau tupe left and right. Tom, Dick and Harry and Mary and all of you. And you're not citizen of the country. You get that right? Yo, mea tā ola nā tauna māramalama ia i whinaunga ia na whai nei. Lea la o mālora tātou whinaunga. Tia ia New Zealand i whafo. Lata mai lea au lale le mea ngā kongi ia i apiriki ai le compensation. Ma le toe wha popo iai o ni suli o e na whanau mai ma tupunga mai suru ngā titi o tangata ia i le vao lusu whanga i whasu mleiwa. Lata mai lea au le mea na lia iai. Apirikia mai ei o. Ai whao ngāloa. Nā o le soifua i lātou mai le awhew sa lau luas fu mal whasi o le awhew sa lau whasi fu mal iwa. Nā lea ngā e mwhai ei o na toe whapipi i mai suli na i. Ai toso i le teimi furi le ele nai o tātou tangata mātutua e tau na manuia le whaamnianga nei. Awa ua mātutua. Ona toe toso ai fo i leo le matau. A o lea uanga waa. Wa vai lai loa le New Zealand ma le paramene. E umalona sit senil to ina ma le olo matua. Whaau ngā mai e tangata ia a lātou whanau. Le Protocol Act. A whewsalau fitu fuman fitu. A whewsalau na toi teu le a whewsalau valus fuman lua. Whaau ngā mai fo i Malaysia wala. E ta o le family category. Nā umalawa. O na sit senio nai o tātou mātua. Anga waa o e te sau. E whai lau application i lalo lau ta mā ma lau tina. O le tuu whata singo a inga. Deila se mea tātou te toi whi nau i whao popo i ni suri. Iwa. A wā. To soile taimi. New Zealand is only protecting its own interest to the best of their ability. Pui fo i lātou, i lo lātou ta mau ainga. Maulua i tangata, the origin of the people that are already here, or were already here. A lai te tala lava le vai fale, i le foreign policy, pa ole ma ta upu o le tula fono whaavao malo. Ta wala mai lalo o le New Zealand Immigration Services.
Te tu la fono ne. Ma o tu la fono foi nei. They are open book rules, laws, regulations, policy, and legislations. I want to tell her. They are already in the public domain. O le mea la lea wha mai tātou te whinau i le compensation. How would you calculate that compensation? I feel fo'i e tau mawhai atu le ofisa o wha maumaunga mwhai numera. Se e au maise whai numera. Wha maa popo hane pe whian tangatana na soifu mai le nawa I tau o lo o totoe pea. Nai mātua. How would you calculate that compensation? How? And who is going to receive the compensation? Whawhiwhea ana o tau, whawhisenga ina mai, le tu whaatasinga o se vai ngā tupe e tutongi atu e le mālo o New Zealand I tangata ese. E leo ni citizen. Mea nā le ina whai atu. Malama le mai le whai unga mana mea whina unga e na whai. Lea na mātou whina whai mo citizeni. A whai citizeni wa ngā waa I le pensiona ma le superannuation le ai ma se pa u whapene I tātou te tofo I ai. O se tau I tau tupe pe a whai e leo I tātou o ni tangata citizeni o New Zealand. So understand that argument. It's totally separate from what these other people were wanting. E rau whai e le mālo le whai unga. Sa whawhifonga le atunu. Sa mātou whasoa ma le tā whatolu. Tātou ai e ia lea manu o auru, a lea o talia le. Wa lava nei o tātou mātua ia. Therefore, la ua ngā waa iai. A wai saini le aso ngā fua le kovana sili. Ai ta tala I le aso lua. Le whai totoa o ofisa uma o ampasa o New Zealand. I atu nuu tai tasi o le lalolangi atoa. Ofisa o alato konsula. Ofisa o alato sui. I lea atu nuu ma lea atu nuu. Samoa, New Zealand High Commission is there. E a ngai iai. A lena watu lau whautuanga I lea sona nafi. Ina ia wha mautu lo pepa. Whanau. Alu I o I le ofisa o wha maumonga o pepa whanau ma pepa maliu. A mailo pepa whanau. Wha mautu le leilo pepa whanau le naa. Ta whewhe le pisi la ua pisi ai nei le ofisa o wha maumonga nao. O pepa whanau. E anga I ei tangata. Ma wha maumonga nao. Ora o rola ia lea. I lunga o le upenga ta whailangi ua mai on ta pena ina. E ta tala fo I lea solua. Le website na, it's a new website. O tau whafonga Samoa. I le vavero ngā inga a le mālo New Zealand. Dea whaatalitali le whaitaunga lona tolu. A ua uma. O na longo whaululunga o matanga luenga. CEO o le matanga luenga, le immigration, CEO o le internal affairs, mata upu whaaloto I whale. O le vaenga e mawhai ei, o na whaia le application, o le nā ua I lunga, o le website, le application, e te tala fo I le asolua. Patino lava I le whaupunga o le tulafono le ana pasia anafi. Yana pasia I le asolulu. A mea nā lewa o vātua nei, alu e vaai lo pepa whanau. Ta māma tina mātua o tau nā o whanau ma whanau. Tau te māna malama, māta mamai,
O e avel to ina malo matua e fai melo na pepe whanau pu e maini o na ata se lua. O le ofisa. O le hai komisi i New Zealand. I to tonu o Samoa. Lodge le a fo i le ingo o le to ina po le lo matua. Ia, ma fasili i ei pe fia le tau o le tutongi o le application. O le tutongi na o le application lewa umo na malia mai i lalo fo i o le tulafono lewa ua pasia nei. Ma le asainia ina i alo ia. A umo na fai le application, ae manuia. Maua, lo tu spasi o lo sitseni, umo na fai lau whaatautonga, a palai e a le teimile na ma lo tu sifolau New Zealand e te saumawe, e te malanga mai e. A o lea whaatulanga atu foi, ma longo pui a li. Ne ma malu o Samoa. I tu e fio le lolangi o lo alaram papa aoi. E anga vaa i le tulafono lea. Ta pena mai o lea mātou longo o tau. I le awala e whaatino ai le pensione. A lea fo i sesi tulafono. Ina i mwhai na tafi e sea le sfultau sanga le nā. E te ua i le sitseni. Whaato a e anga vaa lea. E tala i tua ma maua lau pensiona po o lau superannuation. Nena, o le toe wha manam la maina le nā o le mata upulea. Lea lau uma mai i a Wellington. Uma mai le paramene. Samoa le la tali manlo i le asfarile o le vasfo. O le sauninga o le loto whaafetai. E whaafo i ai lapa o malo. I le atua. Le atua o Saponta. Le atua o Samoa. Le atua o Israel. E pasi i tai. I ngā tai i Wellington. Ai tau alunga mai le loto. Le lotu whaafetai ma le sauninga whaafetai i au ki lani nei. Ale tā ua fo o le nāmea. O le tau nuu mai o le whainga malanga le malo. Lana fionga i le tamai tai paramia. Lana fionga le minsta ma le te fono le whaatuatua i le atua Samoa o tasi. Le a inga a toa. Wa sui us fono uma. O le Fast Supporters Group i au ki lani nei. Ma New Zealand ato. Se mea i nā matangofi. Wha ai longa ai le whātau sanga. Talu, ona, whaatula i mai. Le pāti whaupwhai o le whaatuatua i le atua Samoa o tasi. Wha ai longa ai foi ma le whātau sanga talu o na tū malo. Ma tutuli i whafo tu le epa malana vaenga. Le ase mea lofa. E tuu i nātu. To hand over a beautiful gift. I le fionga le tamai tai paramia. Ia lena. Le a longo pea le atunu. I le sauninga whaafetai lena. O le toi fo i leo lau whaamtalanga i tua, o le toi tū matilo le tātou savalinga. Ina ua ngā rurue le tāwhatolu o le sailinga malo Pacific Leaders Forum. Mawhtanga so whaatasi a whaiwhi au. Le au whainga ruenga. Ma le whono whautua a Samoa. Ele ingata ina ua uma tātou mori mau tu ngutu. Verbal submissions. Mai a tuai ma le lua sifuru ma le lima mon tupu afe. A tātou written submissions po o tātou tālo sanga tustusia. Ele inofua i ai le tāwhatolu lea. O le sailinga malo. Sa i ai le atua e wha malu.
ona o le mafutanga ma le vasenga o whawhengainga. Alau tala le whai atu. E matua I ese lava. Whaiwhi au ia whao uina. Lea sa wha malu malu ai lea nganga o lea tua I tutono o le tawhitonu lea. I le whapeo o whai atu o seisi tu. Ai o mawhawhaunga. O le ki liva ina ma le mamoli ina o le savali. Lea fionga lea tua. O upu o sauno ai ma pa ai susunga whawhengainga nei. O loto e to toa. Ai sea. Langa fo I ei isi whaiwhi au. E u mai tuatalinga u mai le patua. U mai le au tafu. Ai tō tele I lātou. O lo o se ei ma vea ma sui aloa ia I tono le mafutanga nei. Nisi foi ule o toi o mai o noro nisi o tūtua ngia ma tūtua no. Ai lei ma lue ai pou o le tō whāpa ia a le atua I tangata nei. Whaiwhi au nei. Tai au Faiva. Ma le whono whautua. Sa va alua I le wha manu malunga. A whaiwhi au nei. Sa wha pēnā fo e lua tau sanga atoa. O mafuta pēa. Le tā whatolu le nei. I le fionga I le li whaipule I atu iono. Lo moni mau. Tele mea e wala au atua I isi au li ian taita ia mai nei ia. Ia isi whala putonga. Ia sa se e tono le palamene. Sui o Samoa. Ili o mai. Whawhia na wheloai. Ili o mai. They had a totally different agenda. Different agenda. O le agenda ma le mautau ave a le tā whatonu le nei a Samoa. O le sitseni e toi whafo I mai. O le mautau ave a le awari ia. O le taui tau tupe. A le sitseni. Au ne fina wina sitseni. Na ona fina wina lava. O le taui tau tupe compensation. Nā mere wo iai. O malon fina unga le taftolo. Au mai le sitseni. Tu una meo compensation. E umalon sitseni tangata ia. Maua le avanoa. Ma le ai ata tau. Anga vaa. E maua ai le lato pensione. Maua ai ma le lato superannuation. Get that right, Samoa. So you can understand the two different arguments all along. Awa ale wha mamla maina mea nei. Ma whai tasi atu. Ia e ona o ala ia vivi I le ino le tangata. Ma se wha lapo potonga o tangata. Lātou te whinau pōngi sān ma ta upule nei. Ai le whailo ma ave le whaaloalo. I le whaipule lalo tonga. E ta tau mono mea maala ngā ta tau iai. Le whaaloalo ma le wha ea. O ia. Na toe whafangu ina mai. Le solo whanua ua pei. Ioi. Upsa sa o na. Ai pei ua fōlinga mai. Ua mimilo ifo le ulu o le solo whanua pei. Ua whaasanga I tangata ia. Ai u mai le si o le solo whanua ua pei. I le tamā loa la lo tonga o le tangata nu ese na sei na le pili na tuu e le anganga o le atua I ai le pili I lona lima. Lau tala le na. Ngā ruenga mamana nā ma se vāvenga matautia was purely a miracle with hundreds of other builds inside the biscuit tin. Ai sei mai lava le tasi. E lei masesi o tangata e pisa e le mea lea.
Pe ana le se i le piri dea le tamalo la rotonga. Ele fai pule la rotonga. It was God's time. O le taimi o le atua. E au tu i ele upule na. E fai aso le atua. Ma e o olo le taimi o le atua. E le ai seisi e toi whana velave i ai. O le fina ngalo fo i leo le atua. Wa leva na polonga Samoa. A sa iai isi tangata i. Na mua mua atu. E le i fina ngalo le atua e o iai. Le anga e vai ni fina unga i fai ai. Se i tonu le teimi le nei. Wa ese le paia inga lea wa tula i mai. I le whainga malo New Zealand. Wa iai so tanga wavala lata ma Samoa ma le Pasifika. Faa uina loa la ia lea. O le whai pule lea. Faa tasi ai. Ma le langulango sua tasi fo i o tama whanau lea tino. Le alo lilo mai awa ia whana na Efeso Collins wa whai ilangi le wholanga. And I'm sure whana na, the Honourable whana na, Efeso Collins is looking down on us and clapping and cheering on and saying, well done, Tuyono. Well done, Samoa, with the support behind Tuyono. Awa fo ila le mena tupu. Na umaloa tātou submissions. Toi whono le tawhatolu o Samoa. Whono whautua, tai au Faiva, whapena fo i ma whaife au. Whono, la tātou le nufuai, la tātou wo, sinu i le ala whale. Lue le pou o malo. O ai le teitai, o le pati, ma le pati. Lea na whawhonga msinsila Samoa, ina ua au mai, i le mauta Samoa, mwhaila tātou tari ngā malo. Ta isua te tala ia o Samoa. Ai tali i ei tangata. Tali i ei ma amu. Ma whai tala i ai. E le vālea ni usila e le o mai e watu sitseni a te utou. Tau vasti. Aia. Na o mai. E le istangata whai porokiki. E sau fai mai ia le lea la watu le kou mea lea. O rola ia lea e. Usus ka min paro ka mako. No. They don't. No politician will ever come and say that to your face. No, they will lie through their teeth and smile. You know, aia. O le whaalo ia Samoa. Ua atu Samoa ia. Wa taunu u yele ta fatolu male lato sa vali alo lofa mai le mato mataupu. Pe tau te leo mai e tau mai tau te langolango ina le mataupu, pele ai. Ai a fio mai pea. Ta sao tau sila iai. Ta vua le na. E manatua. Le tae au. Ma le faa alo ma walunga Samoa. I pāti whau whai na ngai ai. Ai a whiwhio mai Samoa e sila i le awa le whailua inga. Te swa lofi na wha whailua i ai. Le lofi sao Samoa. Ma tau ma mafa. Le awa lale nā. Le na inua i nei teitai umai. Ma wha pea atua ia. O lai e itu o Samoa ma nganga ma i la mutu o Samoa. Ta alo i o lato mafau. Keep it up. Yeah, I think, yeah, it's better. Give it back. Give back the citizenship of these people. They're too powerful. And very consistent. And persistent. And the solidarity that was shown was amazing. It was. Ia na. Tātou wōl malolonga. Tātonu leono. A wā tātou talafou i vai whanua. Manisi o tātou whas lauga whapis nisi. Toi fo i mai whao ngā.
Ia, ma whau pēr. Ngā Gagaifo Faiva. Whatalo whātu le au whinga luenga ua mai. Ngā luenga wa lungo le au wala le teimi nei, whapea fo ia au mtangi masi. Ia, ma le matiofo ia senef puleai. Whatalo whātu ma lo le soifo mduia. Ia, lauli. Ua mawhai o na aura tula polo kalame le leimo o ia so taitasi o na o le langolango malosi le whale maliu a se alo le atunuu o ese tātupu Funeral Directors i Manukau City. Polo kalame e le leimo o e tālo whalawa. O se tūlanga whanau noa ua iai le lalolangi. Ua to tele tina ama tamaiti, ua sosola ese mai o lātou ainga o na o le sawaina. Ua to tele ua mali liu I whaalawe whaaloto I whale, I tutupu pēa I aso uma. Ua to tele tupulanga talavau, ua mali liu I taavale la vea, male whaaleanga ina o mawhau I fuala au ona whaasaina. Ua sawa leo langa, ua sawa fo'i lona leanga. Ua masani tātou le ada le TV, e lapata I ai le au ave taavale sawa. The faster you go, the bigger the mess. O le sawa o lo walu, o le tele fo'i lea, o lona whaaleanga ina. A tātou fua, I seisi tu, o le ata moni neo leo langa ua tātou iai le nei laulangi. Ua sawa leo langa nei. Ia o le ase fafo, o le whaafita uli ua tu lai mai nei. O te mana tua le saunoanga al whaia onga le aula kapi a New Zealand ina ua whaia ina le All Blacks. Mai le semi-final I le aua wharani le tapno sanga le ipu laulangi e whapea. Ua te tau ona toi fo I le All Blacks I le basics, or go back to basics. Pe toi fo'i I le whaavai. Ona o le tele vave ma le tele o tu la whono mawhingi. Ua ngalo ai le whaavai o lakapi o simple rugby. O lona winga, o le toi whaale leia o a inga manu. Mātunu, e te tau ona toi fo'i I le whaavai. Tusia Deuteronome e ono. Whaatonu ina I le tua mose ia whaamanatu ia Israel e lona whaavai. Pe a oo ina sawa lona o langa I kanana. Mua. Ia tu mau le tō whamanino e tasi le atua soifua. Lona lua, ia e alofa I le atua, malo loto atoa, malo o langa atoa, malo ma losi atoa. Lona tolu, ia mau fo ia o onga a le atua I lo loto. Lona wha, ia e matua ia o soo, matauta tala soo ai, ma lau whanau. A o soo matautala ai. E le ole o te ngia soo, ai o lau ngana tautala fe soo tai, I lau whanau, I yaso uma, I lau tū maanga, ma e savali ai foi, I yaso uma, a o iai lau whanau, I lalo o lau taitainga. Whai mai Martin Luther King, o le aso tātou te ngungu ai I ni mata upu tāua, ua tātou I loa, e le le tangata, o le amatanga fo I le nā, o le otia I tātou. Talia Yesu e vea mau whaavai mautu, manatua, e le lei mo oe. O le ese tātupu Funeral Directors o se whale maliu Samoa, o le tali foilea o taimi whengata, o na o le malanga al maliu maleoti, e mawhai foi o na lātou awina atu ma awina mai tino maliu o e pene, mai so o se atu nuo lalolangi. Wala auno le ese tātupu Funeral Directors I le lua tolu fitu o, pea fiuane ele se fulu manebalu Norman Spencer Drive in Manukau City. Radio Samoa, tasilima ibatolu, amo. Radio Samoa, tasilima ibatolu, amo. In this update, the public are already reporting gang patch sightings a day after the ban began. New police powers let officers disperse gatherings and gang insignia is banned in public. More than a dozen gang members have already been arrested under the new law, including an Auckland headhunters leader.
Assistant Commissioner Paul Basham says they're being informed about breaches in multiple ways. We've said that when this sort of stuff comes through, we'll follow it up as quickly as we can. And today's search warrant is a case in point where something was reported in the early hours after the law came into effect. Watchdog agencies are welcoming the announcement a specialised task force will reform Oranga Tamariki. The Child Protection Investigation Unit will next year start investigating abuse cases and look into systemic failures. Political reporter Demelza Jackson has more. Chief Children's Commissioner Claire Ahmed says she hopes this will play a pivotal role to guard against harm to young people in state care. Independent Children's Monitor Chief Executive Aaron Jones says it's positive this step's been taken now. A Royal Commission has estimated 250,000 people suffered abuse in state and faith-based care from 1950 to 2019. Waikato police have arrested a prisoner accused of escaping custody and assaulting 2 corrections officers during a medical appointment. The inmate from Spring Hill Corrections Facility allegedly fled from Waikato Hospital after carjacking a vehicle in the car park around midday. The Eagle helicopter tracked the vehicle until officers spiked it in Cambridge 3 hours later. A warning, Kiwis should prepare for a high wave of whooping cough cases. Officials say the country is in the early stages of an epidemic. Health NZ Public Health Director Nicholas Jones says low infection rates during COVID may feed into worse figures now. What we've seen in other countries around the world is that the epidemics that they're seeing at the moment are at record levels and higher than they've seen previously. That is news. In sport, All Black centre Rieko Ioane is imploring his teammates for one last lift before the end of the test season. Sunday morning's test against Italy in Turin is the 14th and last for the year. Ioane says they want to go into summer with a performance to be proud of. So crucial for us. We've seen so much growth from this team this year, and I think that's on everyone's mind, is making sure that we, as I touched on, we can honour our players that are leaving. India's had a dreadful first session in the opening cricket test against Australia in Perth, going to lunch at a dismal 51-4. And a tough start to practice 1 at Formula One's Las Vegas Grand Prix for Liam Lawson, clocking the 20th and slowest time as he battled graining on his tyres. That is sport. I'm Raylene Ramsey. Awa ni MBC fa lawa tu sa ola Radio Samoa le tamor sanga teto fitu al balisi Pacific Sevens lua fe lo summer farm bale balai ole Manuka Rovers i mangele ile asotona i lua se fulu tolo November tele au mai Samoa male Pacifica ole a waile nei fa moi ua mafai ona au ina tu ona ole lango mai company name Moana Rentals The Fono, Chimana Wholesale Orders, Pacifica Family Health Crew. Mana tua le malisi Pacific Sevens o le lua fe Lusumar Farm. Aso tona i luas futolo November. I lunga le Facebook ma YouTube ale Radio Samoa. O se tala fiafia nei Samoa, wei nei se tautua ma se aunanga family noto mai le company o le City Car watu si tasi dua lua Lincoln Road Henderson. Te maua iai le tele o tawa la poa band e o foi tatu tawa le laiti. Tadia foi la tofa ale tonu tongi e talafu mo le tatu cashback. Ama tatu lima se lausi aga ia tu le lima afe tala. Fe sota imai ulungia Peter Prenanto le numera o lua tasi o walewalu fitu lua. Pe amana mia se tawa le fau molo ainga i le tau malulu. citycars.nz Talofa! A few mai, tala mai au, i le tato whane oloa o le Taro Market. O oloa o maua i le Taro Market, e au mai sa o lava mai Samoa. Maua le talo, ulu, e si matua i pula manaia. Maua le umu tamu mata, vai Samoa, ama Samoa, koko Samoa, kisaina, mas popo, Samoa, tauanga. Male, telo isolo, aile ngataina. Olo iai fo ilo ofisa o le Samoa Finance Money Transfer. Mo tupe lafo i Samoa, America Samoa, ma Ausitalia. Se fatali mai ile umatu. E ma fai fo i ona fire bookings mo le fale tali malo o le Samoa Tradition Resort i apia. Maua le discount fapitoa pe a failo booking i le Taro Market mo le fale tali malo. Le Taro Market, Unit Lua Pa Lua Lima Fairmont i Otara au Kilani. Telefoni valuono iwa fitu lima lua po le olua tasi valuono tasi tolu ono. Talofa Samoa, o Ateshna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa i le o valu o tasi o no valu fa fitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. Radio Samoa.
Taslima i watolu. Ama. Awa te mana tu o te lela kona ina le faale tonu. Sa avea oi mahani so mali e ilo uolanga atoa. Owa ai o mate, pe o se boli o le ava. Pe o se afa, o le a kilo tava. Ua tele lava, ua tele lava. Te alofa ya I wanna eat too, love by your so banatu. Ma fa to see love I tele to Multi do I let it apuni ale fight to Togele ba ataisi Oila upele ea Ma fa tasi Ma fa tasi Ile tava futana iaso Taitasi Fia malemanu ia sata ua Ubia Mafutana mutusiela tu lewatinga Ea ma fau tu yaso ualu Eta ua tele lava Telo faea ya oi ma I wanna eat too Bave maya o so banatu Fa to see love I tele to Multi do I let it apuni ale fight to Etogele ba ataisi Oila upele ea Ba fa tasi Ma fa si la vete lei tua le fai to Itogile ma ataisi Oila upele Awane tu Awane tu So manatu Fa si la vete Ja, toi e whaatalofa i ate oe, malau mai moanga. Malau sila mai moa, ia malau whaafokaanga, malau e vai vanga, i lunga o le api o fōlinga. Ia whapea fo i le tātou YouTube channel. Ia, ai maisi o le whaafonga tāpua i a le tunu. I le wavalua o le tātou live stream. Ma le si ufafonga o Samoa, i tawhai fio le lulangi. O na o mai leo la utala noa. I le porkalambe lea ale to ina o tulepa. Na ia tā ua i se tasi o ana whaatala noa. Le ta taa o fia me, o la auli, le fonga fitalai, ma isi min star.
o le kapeneta ma le whainga malo, o le whaatuatua i le atua Samoa ua tasi. Tā whawhao ia tunu ui whafo, ai tia i le malo, wa le usuia se fono, le anga e le ato le whainu mera alo ia le whawai o le quorum, e whai ai se fono. Whalongo le mai tu lepa. Whawhafonga le mai ma utou o le HRPP ma le au tutu wafi, gaslighters. Na tau tutu mai le tau taimi. Wa uma le tau taimi. Uma tau tu la fono. Uma au tau whainga whawai. E te tau o no tau taliaina whainga whawai fau a fia me malana whainga malo. Le whaatua tua i le atua Samoa ua tasi. E o mana o sa ili atu le fono. Si au mai se tala. O ia tape nā, le ka lena o fono usu o le atunuu mo le tausanga atua. E tape na whaatasi e le whongaftalai. Malona au waa malona ofisa o le fono. Whaatasi ai ma le te fono, le fionga le tumaita i palemia, le ka peneta. Ma le malo o lo o tū malo. Ona whaata oto ai lea o le ka lena o le fono mo le tausanga atoa. A o atu lava le teimi o loo awa noa e te tau o na malanga, e malanga. E le taloa e oe tu la epa. Ma le HRPP se fono na o le tau no nofo. Ma whaalongo longo. Ma usitai i le ka lena wa umana tapena e le malo. Sa whai fo i le malo. Le ka lena lena. E fuafua i latou fuafua ngai whai. Sa wha pena fo i ona utou malanga utou. Lea lau tau nuu mai le teimi o le whainga malo fo. Nga lea wa lau tata. Tā whawhao ai tu la fwa i le atu nuu. Ala vela nai lo i le meo le wha vale vale a tele o le tofa. O man whai le tonu ala malo. O man wha ta oto ana ngā ruenga. O fono usuia o lea tausanga. Male sifulu lua masina. Ele o malanga o mafo i atu ai le ai nisi o le malo. O lo o iai min star. Lea lo latu tau mawina le malo. Caretaker ministers and CEOs, ACEO. Paululunga o matanga ruenga. Male au whainga runga, e le o fia me, malisi vaenga o le malo. Ai tiai, o uman whata oto le ala fua, ma whainga whae, a fia me ia malana vaenga. Ale nae ti ngā iuto loto malaul te taa. Dia nae tau o le meo le loto leanga, ma le loto ele e lea ma le palapala, ti apo loa. Ile le ai o se pawa e mawhai una utou. E te le mawhai utou talo se whono o umana whaatatia le ka lena o whono le atunu. E tau te le whai a whoi se mea whapena. No, tau whalonga mausu sta i le taimi usua le whono. E toi fo i mai a toa le whai numera usua le whono. A wai le o ta oto ina wa uma ona ta oto le ka lena alo ia. A le whonga fitalai. Ma le kapeneta, le pule whaatonu. Ioi. Ia kou ke fia whonga, ako mela ako ue kou ke whonga, ma kou karangoa. Mama ai. Ioi. Lala nea, leo na ufai atu. Se malolo mai. Ioi. Malolo mai. Wa uma o na whaatino, ma whaata oto, ma pāsia le ka lena. I tu tonu ale mauta. Ngā luenga whai, ma mata upu e lo tea i lea taimi ma lea taimi. Tali atu le nā mata upu o le lea yo se fono. O tō whafonga. E lo tau tangi sā e pei o tau ni tamaiti. Wa alu
loutou tina. Ma ave le whangsusu. Ma ave le ato taipa. Wa le wha susuina ai o tau, le suia ai mo tau. Wha le tono. E whtangisi le wo. Yoi, wo ati ai mai mātou. Ele o tau ni ta maiti. A vea nei taimi, ma taimi e toi whatu ai. Le o ngā to tonu munga le mū, ma le loto I whale, o le vaenga whau whai. Alo tō whtangisi la lea, wo alu le babysitter. A watu ai ma le whangulau mori, oi, au ma le whangsusu, ai se whangulau mori le ka alo ai. Alu babysitter ma avele atu taipa, a watu ai le au ko ngā pekingi, a watu ai ma le meo. Ma whangsusu ma meo le do tamis foi. O le whātustu sanga le nā, o le mea le tau te whaia nei. Ta maiti tangi vale. Where's mommy? Mommy has gone away to celebrate 4 years commemoration of the family. Fast. The government of the day. I celebrate. E o foi au tau, tā tau o foi o tau e. Whailonga tau was whanau, tau vai tau sau tau tū mai ai. La le me tangi vale e ma whitangisi wha pepeni tamaiti ere pā uni puke. O le malanga le tamaitai pale mia ma le malo. O le malanga na fua. Na fua ma mau mai lava. Ma whape nā fui o na whaata oto ai le ka lena. Ngā lue ai ma le whonga whitalai. Ma lona officer. So ia tau te whai tiu. This is a nonsense argument. No o mai leo lau tala noa ni matau pulu nei. Wha mai le whaatala noa ngā tule e pā. A mātou toi tutu mai le HRPP. A mātou toi tutu mai. Wawa ai mātou te langa ina ia whaasit seni uma. Whanau o tangata nei ma whanau ma. Na tupunga mai ai. Ia lau tau sa o ina atu. Sorry wefa. E o mai le whaavavau a mene. E le tai o na toe mawhai. E tuila epa. Ma seisi whai ngā malo. O na toe lue le mea lea. Le mawhai. A o lea la o tiltilo atu nei ai. Wa wha ngā se tuila epa le mea lea mi milo ai ma whauwhaunga o tangata. And make this issue politicized. Wa wha porokiki na whai le mea. Ia mi milo ai ma whauwhaunga o tangata whape. E sa o lale to ina. Sa o lale to ina tātou muri ale to ina. E ma whai ale to ina na milo le mea lea. Leo ta ua ia te utou, u soe matua whawhine, ma le a ingo le atua. Ia wata tau, o Samoa, o uso matua whawhine. Ila tila whanga le atua, ma le a inga fo i o le atua. Iai whatasi mai, wa lātou tau amio tonuina i lātou, whamai ua nao i lātou o le whanau o le atua, e fia mai i le atua, ai a oe mao. Ma isi au wani i. O whāngau ai. Ain kā kōng kanga esi. Ai me se alpura kalamea. Alka mai kiki ngā o sā i ama. Ma si on ko lua o whākū, silo ma kua. O gas station ma shau.
E le toi uma le luma o salvalasi. Nei mea mai maule ngolo mātou anga. Le whātulo watu salvalasi. Le toi ta ua pa o le luma whaariali I luma o le lalolangi. Le anga fo I ngutu pua a mangutu le anga. I le anganga pa ia pa umona whaitau. Le fionga pa ia le atua. Ona whaasanga ngai fo lea. Whaatus-tusa I awhia me ma la auli ma le whainga malo. Le ao ma malu o le malo. Te ofo le fefe. Whaasanga I minista, whaasanga I tina. Ai mutse le fionga le tamai tai palemia. O tau se sila lai le pō le lato talinga malo. Oso soare le fafine whaavale valea le nā. O whaake e po whaaku. E fia ni wali luma o tangata. Ai atangia ai le meo le whaavale valea tele. Ma le no school before. If anybody wants to shower, e re whakaokanga kai. E le pāki o manka e ele ma koe kā ma mawhare o whaasingo a esi sere ka ere. There's a shower over there and a shower over there. And if you want to smoke, there's a gas station down there. Or a fire station. Ale ku ngare ke ulo lai o ngai e ka vare fui mu e fui o e malau skere. So you see people, lau tala lava lea. Tau te lei loa, leo mai, o I la mutu, ma nganga. E a wheo soi o lua ngutu, ono lua tau te tala mai lea, ua pei o lua, ni tau la itu. Pero le iku lenga fo lo kwen far. Oso lava le ba yo le iku ba fa ke yo ba fa fanga upuleanga yo le maku kama. Ta fiofi to fa na ta fiska mo fele kia toso mai lo mo so alo. Mai so alo pelo. Upuleanga mo langi plau vale so alo na fa ku va kasi so alo malang kama ingai fifa pe ya tu fea no mai le iku mai kala soalo kasi ala vai le iku le fi ai kai mo kasi ala vai le iku le pe ya mo le mangava fi ai ngi men kai mo tu lo fa foga le tu wa le iku le nga me wala aulo mo le si us winnie ya oe mai wingi fa mai kanga le pakeke ngale ma vai se akingi pu la ku le mea ngai le koko ngai mo moi ka ko mo la ku le sari men kai mo fa mo ya sali lo fa tu mo moi lo mo le pakeke ya kanga ko so alo asu mai male pu ole ia fa o le mo fa tulu mai lungo le manavo ole aiku au ka pela move ole la saua la o mai lungo le ngutu lo fa mai wai fa mo so alu tulo e lunga halu la ko alu pala vale mai o la lo ia so alu me ko pepelo kere mau fofo fa kaula iku ele mela na o tu tulepa malia mai leo o foi atu I atu. E o mai le toi tu la I mai o le whainga maloa le fast I le paloto le lua afe luas fulma leono. Wano fo ilo, ma ua ilo fo I vea. I le sese o le mata upu leo e au maia. Ma wha apolo kiki le mata upu le sitsen New Zealand o tangata Samoa. Mai le toi mawhai. Le toi mawhai. Ona toi ta le pe ina le tu la fono o iai. Lele iai le Protocol Act. Lele iai le Family Category.
E anga wa ai tama mateine nā, whanau ma whanau. E o mai lava la tau I laloi. O lewa whoni te tala le quota. Lewa whoni na ele tātou Protocol Act. Ai li wha mamala maina I le atunu. Le anga tau te le alo lofa I le atunu. Sa iai fo le quota o 11.5. Ai sa o tau tanu mau fufi wha manu ngase tau te le mana nao. E o mai sa moa e whaini o la tau sitseni. Mau mai e ngā ruru e whafo. Sa o tau tāwhiofi ma mau I ai, a wana o tau e o mai, ma whaisit seni o tau ainga ma o tau whanau. Ma o tau. Te o whalongalonga me sam. Ion. Le ala la le nā, a leo te whai atua I nei. E le to e ma whai e tui le epa. But he has politicized this issue. Ma whai mata upu au tū tau ave I loto ma nganga o tangata mō lesi whainga palota leo la whai nei. E whaapea ai o lana mau lea nā te ma whai. Ma tau te toi whaia o matau si tseni. Ma au tau whanau, ma whanau, ma whanau, ma whanau. Fia sa lau wafel mele tal no itu lepa. Fia sa lau wafe. Na whaia fo e maldun. Malana whainga malo le mele na. To serve the best interest of all New Zealand population and people. Ato silnina, o ai la o tau. Oi sesi whainga malo I tu atu maluma mai. Na la tau whaia le bea lea. O le saini ina ia tau fia lea ia tau o Samoa. Tofi lau le nale o whailangi le wholaunga. Tate musu e. Taulo na swafa langa le mwhai na tali mai. A o tau ia na whaau ina mai le matau. Fast fulu ma le lua tau sanga. Da mena tau le whai ai. Da mena tau le whinau mai e ina. Ana le ai le mea lena whai nei le te malo le ama se I le pili wafu. Ma le whinau nga fo I sa whai mai le nawa I tau le luas fulu tau sanga o tona atu. Whai ilangi le wholaunga le tōtele. Au le lava e whinau, mo whinau lava. Au le whina ngalo le tua na tawala mai le tangata onu ese. O le uso lalo tonga. O le whaipule o le green. I te tonu o le pāle mene o New Zealand. Na tai a ao ai le tua I le liba o le tabale. Se I mai fafo. Le anga I le iai ni tangata na tā pena I le atua I le nawa I tau o ni sā moa moni ma o lātou. Toto moni e eiso lātou o lofa moni ma la I tangata. E malo losi e whailwhi raunga lea. Now is the time. Le taimi leo le atua. Wa utou fafolo mal mawhala. Whai mai lo ma le atua. La wha ngāle tama leo se mea whai ngāle wenga. Lea ua iai isi tangata fau. Wa tūlai mai. Tau a veina le whainga malo Samoa. Ia la foi lae sila fia le lei e fia me. E moni e le I tūsia se pepa le malo. Mama tua I au mai se sao noanga alo ia e langolango I nai. Po se lato feutanga inga o le teitai o New Zealand ma le teitai o Samoa. Paua leo le tala fia me. O le mata upu le nā, ta upu New Zealand, a o tau Samoa lo ono nofo I nā. O lo tau wai a ta tau ma lo tau sa o tonga le nā. E o ane ai e whinau. O a nisi me I tu atu. I wheilo inga wha vāo malo, ma tai o malo. Ta tia mai lea I ai mātou. Sau se teim. E oi, e ala au te whai atu ai. E matua le mawhai. Tā mua whafunga lau tala leo whai atu. Ma o te pese atu ai fōi te I o mai le teimi o whainga palota. Ma tātou whainga whātou sina. Ma awala e mo mori ai sui tau wā mo lātou wanga waa. I lea I tu malo, ma lea I tu malo, ma lea I tu malo. Ona o tau talitonu fōi lea ia. I le to e sao se mea se sema se mea pepelo.
o se wholafolanga se ma le tau whaavalea I luma o mata o tangata. E le mwhai ana e toi sau, ma se ie tala, e pito atu le tū, e fulufulu ma moe, ai pito mai, le tū tala, e mama ai pei on tila moli. You cannot put a blanket over the eyes of the people again, Tulepo. It's time for you to step down. Pass the baton on to somebody else. E toi otu fo I le tausanga, ma le tausanga e whai mai fo I le sisi o sauni. Le sisi a ngā wā, lona winga I wā lea umatangata nai na. Te ofo le itaus tangata. O sea sui fai pule me sui, o la sanga fai I whea, lo le mawhau ma launu mako wā lea, le sisi a ngā wā. Ioi, ana o te tū I lunga mau fai atu. La fai so la fonga lea. Ele mi ngau. Ai mau lalo. Fa mau lunga. Fa sau sili. A mātou o foi mātou lea onga. Mātou o universite ma mau fai lunga mau lunga. Tala foi le nao leo se e tonu I. Aia, le masesi e sipi e no fo. Ioi. E fai male o ono o le loto. Ai le isi e tautala mai. Matoa le loto. E sao notu sao ai. Lese nā mea I loai. Ia tau fo I whawhaletui. Tau te lea lo lofo I le pati. Tau te lea lo lofo fo I atu lepa. Na au mai au inga le anga ia mafu whaunga tuai. Ua mafu alu aso. Ua manongi. Ele to tau na mai o se pati le lei. Tala le na. Ta le lei lona amatanga ma lona whawai. A tele me le lei sa whai. Tele ngā luenga mātina e le lei. Ai ina ua umi lo tau sanga. Ua amata loa. Ona se ese mai. Pei ale tala na whai ele te malo tua olo le na whai. Ea ua toi tofu atu la epa ilana cool 8 na palu. Na mai foi fautua ngā tua olo. Ia tu lepa. Ina ua utu lai mai. I le tofi ma le pare mene. O le malo ma le maoto Amerika. Tele teimi sa au mafau ai. Wa au sasi ma au se. Wa au whapea lava hau ia o se mea le matou ainga ma le matou nuu. Nā lai o na sui la ua miu. Na toe sui ai lo ma lau focus o whapea le ai. O le sila mai le atua. Ua nā o au o se au aunana tō fia ma whauina na whili mai e tangata au te sau te au aunatu I a te ia. O lo to finga ma lo iai ma se ei to tonu. O le mao te whono, o le pale mene o Amerika Samoa, tuila mamanua. O te le I tū I lunga o ni ua niu. No sau I tono le maota, sa o tū I ua o tangata ma pālota ma whingalo o tangata. Ona tau alunga atu waila I lea. Samoa, awalawa. Samoa I Samoa, Samoa I New Zealand, Australia, Amerika, so se tafo le lalolagi, awalawa ni o tau talitono. E mawhai e tu le epa na toi sui se mea. O le tu la fono, o le malo New Zealand wata oto I langatono. Ma ua fia fo I Samoa lo I eile awala e mawhai ei ona. Toi maua al wha mriango le sitseni. O whanau ma whanau o tangata ia. Le ua awa iei le tātou wha mua. O tātou whawhitai ai le atua o tātou siusitai. E ai lea manu e tasi ua ulu. Ne I toe a. Sola le manu sa loka I o vai. Sola le si manu sa I lalo lou. Au. Ma le si manu sa u whapeneiru. O la whawhena whai. Ua lava lea manu, mō le teimi nei.
E le toi ei fo ni tātou whina ngai whai. Nanga leo man ta oto le tulafono a olo o iai a wala e mawhai ai o nā ngā waa Samoa ma o na suri o i la tauia. Whai foi o na tātou maua ili nā whamrianga. Ta oto la ia le i panga. Wa umana ngā ruenga. Tātou tāle ia lupe o maunu. Saini le kōwana sili i le asonga fua. Ai tatala i le aso lua. O le mea nai maofai. Nanga o le ngā ruenga tele. E ta tauna umalona saini tu e whaatalitali i seisi lua masina, tolus fulu aso. Se i tapena le website, se i tapena le application. Aia, nana umana saini le aso ngafua, tatala lo le aso lua. Ai sea, wa leva na tapena New Zealand, mauru fia le nganga o e whaide mea lea. Whaatonu CEO o le New Zealand Immigration, whaatonu CEO o le Internal Affairs, whaile mea lea, langa o le vaso lea. We were put in suspense and wondering what the next step would be. But it was always in the pipeline. It was already in the pipeline. Mea le nana leilona tā pena. Ma tā ngā ruenga so tai uma ile sitiseni a Samoa. E atu la uma na whaatulanga uma, leina mawai leina, le ingoa, le aso ma lea, le protocol lea, the New Zealand Citizenship Act 2024 that had just been passed last week. Yo, mele vave a. Ai ta tala uma. Ofiso ampasa consula o New Zealand i le lalolangi ato. Le whawhaingo fie ino le ngā ruenga mō Samoa lātou te le moa citizeni a lau no nofo i Amerika. No nofo i Australia. No nofo i New Zealand. No nofo i isi atu nuu o le atu Europa ma le atu Asia. Nisi rawo eva i voisinga. Japani. Europa. Watau nuu le application. All you do. Pa wale o le mea leo te vatu i atu. Ele tu lalo a whai te nofo Samoa. Alu e whai mai le pepa whanau o lau te mama lau tina. I le ofisa o whaamaunga ma pepa whanau ma me e whai o pepa o asumariu. Po e ni ata se lua. O i o le ofisa pe fia le tau to lodge the application fee. What else is next? How much is the fee? O le vave. Te loe le ato se vai aso e whai ai, po se tolu aso e whai ai. The application at tau. I would love to interview the first ever recipient or any person in the magnitude of having to be the first one. Isa vali mai fofo maranga sikisengi. Sikisengi. Isa vali mai male passport. Oh. Passport New Zealand. A lea la tātou tā pena atu. O le ale au wala. O le a whai e loa. My application. E maua ai lau pension. Maua ai malau superannuation. Oh, God, whoa. Too much. Ai mani e meo pa ki whinga Samoa ini. E saulo malau whaspepa fo i le whapea. Si meiluma. Saua i o le pepa sau whai tole fō sa i o tonga tuki. Sau whai na whaia i Malta. I le a Sofia fasto o tai. Saini e i lalo malipule no umalea. Ai tau no ua tulo maleo. But sau. Whianga whai lau sau whai. Whia kau purengu. Wa aila i aisa i ele mele no whatu e te oi. E lau wha sori tu la whono ina o na wha au ngā se les wafa tole a fua. Tai au, le matala noanga ma tole a fua. Whianga le whasina, le tapau whasina i a vui.
To le fo vui masina mua. Seina for lava. Special edition o le talanoanga le nā. Te ala o whea tuai nei. Nā le ua mōria se na avea ma whaipule mua le tu malo lalo manu wa le pata. Te leo tausanga. Mōria tuai ma le pule nu. E tauna mōria ma le tangata le ona le sa whak. Saia, se alu se iusu le nu. Se iusu maota po whea tonu sole le whasino iei. Ia lau mea na whai. Ia ma outou uma le na whasosani e whaile le stala le asaia. Le outou whaafonga tunu. Te ofo le maasi asi o le rei tangata sole. A o tangata fo e lona a inga ma lona nu. Lana e kalesia ma le whai au ma whai ia. E o whai le whawhine ngutu puale na le whai ku e la lau whaspepa. Ke ufal pui ange sko inga le nga sau whaile. Le a fo i kapala wipu ingei. Ngei kako wharka vale le whai kuel kapur kalam. Te lo e saia. Mr. Tongatuki. Na o le talie, ma talie o tanga, te leita iawe. Na o lo u ata. Ma o manatu e whasosa ni atu, ma watu le tu ua lalo ina ia Faiva malu o Faiva. Yo e male lei. I le mai moa ma le sila le atu no. Ai te le, a mana ia se tu o lalo. Ale usu matua i ate o e male tanga ruenga. O no whatua ila i le whapena. A tonu e sui e ilo mafau. Mai sau alo ia ilo moa. O le atu nuu ma e whapea mai. Samoa i ona tulanga mapue pue. Tama ba inga ma tama. Le usonga tu mua mapule. Ki tu au ma la tau ainga le taima le waa fonti. Lo o nuu i fasto. Fasto tai. A fio taulangi. A pe foi sa tuala. A te nane foi le usonga. Le maupu o le tuiana. Fa pe foi le fale fitu ma le fale fasto. Fa to se a le mue. Langa a inga e tausi. Fa malulu atu. Ua sasi foi le mea. Awa e whaia le vele da saia. Mr. Tongatuki. It will save your butt from being sued by the Lands Entitled Court. Ole a. Ia keriro, pera whamangalo e pari i John teimale langi a whiri. Ia whapea fo le pele stene le tau te whaiwhaitala i ai. Le fionga ia justice. Va ai. Ta mole wa usise wa usas ai awa le ia o ta fale pui awa lava se sala e lima afe o te tongi atu le matanga alwenga. Fam sinonga whanua msuafu. Ai ave la le li ile na whaia. Ave sko inga lo lo le lea sko inga le nga whaia le. Le mea le. A watu ai. A walo no winga po o ai le pule no usole ka fefe. Na o mea masiasi, ma mea matanga e whana nau mai le melea. Ona. O lo nofo ma lau le ngaoi o. Fia me ma la auli ma le whainga malo. Ai lilo ia te oe. Le ngaoi mata ngā i mea sina Samoa. Mas wafa tā ua o a inga male atunu. O taufu, pēr toi fia sau ilo. Alu e whai sau public apology. O le a o walu le lei. O autalia. Le whautuanga na o mai ia le a taua. Sa vea le ulua i ali i so alo. Se yuli. O le a o alu atu. E vavae mai. Se isi o na matai o te matai ai.
Ai le ro. E tau ro ia. E va ku se a fo i se suafa kau pou e ke a fo i e ke sa ke ai uri e. Aftai o ma ai a fo i le au nanga ma le tau tua le nei aso o ka konga mo pomu ama me mari e ka kali fa au i le aso tai au. Au le tala le na ia te oe ina ia e alu. Ma uto uma ie whanongolongo mai. Leana whai se auto sa whai ai o ista ngata ma ave ele stala ele fams nonga mamalu o whanua masuaf. Ka whiwhir ko le whiwhi a o le tangata le nā fwoi mo ria sa avea fwoi ma whai pule ma whai tū la whono o le mauta. Ia e voi se si whai pule o le tā pipi leona vai tau. Le whamai le tua vai lo tusa so tātu manuia. Samoa o lo o whaafonga ma tāpua i mai atunu o e fio le lalulangi. Mai se whatalofa atu. Te lenga nam lo ulu whapea fwoi le o lo whatauteia le alofi sao tu momu pule i le maketi o aliki i nai taufusi. Te lenga tali oa, ia, whaamri atu ia te oi ma le tausi ma le nawhaalo ma le ainga e me se fo i a tina e ma pisinisi. Ia waitu tu whatasi u ma pisinisi nei le metas. O le consultants a tangaloa matua la ulu la vea mea ma le fitelenga e whonga mua, ono ma ta upu tau le whaamsinonga ma le tāpena ina o tala o whaamsinonga ma apini. Wala aulu telefoni le nā, suru u iai le atunu, anga waa o nei tangata, ma nei tamali, ma nei whale upolu, ina ia mawhai o na manuia au tau ma ta upu o whaamsinonga whanua maswafa. Fitu tasi, fitu tasi. Fitu, tasi, le numero le nao le tātou ofisa i Samoa, Fesini mo le tofa ia namu lau ulu se yuli. Ia, ma ua, ma e atuaile au nanga ma le tautua, le a tātou wo i a tātou whaasilanga, ia ma le tātou pese mawai, ia manuia tele le whai ngā malanga atu i lunga o le ala tele. So e whatalo fatasi lava i a te oe a e tātou tele i tau mawai. Ona o le aso tai au le tau le i tū lai lua. Eia o malo whaalo alungia le aso tai au e whaisi tō tele. A e tā ua moro le sila fia e le atunu. O le tāpena mai o le sunga i a tosi tupua fui maono. O ia le nao o le lo ia fau whaapitoa. Mō le matanga ruenga, male ofisa o le vaalele o le atunu o le Samoa Airways. O stasi o li isa vea foi ma li lo ia i tuila. Ia, a vea foi ma li i whaasalalau. Ia, o le a whaafonga i le atunu i le tau le lua i le aso a tai au. Ona so o mai lea i le tau le wha. O le fionga le whaasina. To le foa, vui masina mua sei na fulava. Atala noa ai fo i nisi o mata upu. O upu whai o malo, ai maise o le sitseni o New Zealand. Lea o toi tu inatu le whaamnianga i tangata Samoa. Whaatasi ai, ia maletulanga ua wala au i neitu la epa ina ia whaapolo kiki le mata upu leo le sitseni. Whaape ma whai ona ia toi whaia malalanga ina ia sitseni o mai whanau ma whanau a na soifua i le awhi whasalau luas fun ma le wha. Se yo o i le aso, i le tausanga awhi whasalau fast fun ma leiva. Mai moa ma sila ma wha longo i le autala ina.
ma le lau liliwina o le pena ina o mataupu nei i le aso a tai au. Le aso fo i a tai au lo ien wha moe a maua mai se awanoa o le whiunga le teitei whono o le Pacific Leaders Forum of te ringa te li ai Edwin Puni wha pia fo i le teitei whono o le tai au Faiva o le tu Samoa le whiunga le alo li i afpulea i semi afpulea i. E le ngata le nā, o se whailo inga fwoi ma se talandoanga. Ma le komiti whafoi o le a inga whaatua tua i le atua Samoa ua tasi ma le latu tāpenanga ma le toi tā a o le i taunu mai le whainga malanga. Ma malu a le whionga le tamai tai pāle mia, le teitei whono i le sunga le lauli o le maari atua. Le ainga minsta ma le whionga le whongaftanai. I le aso a tahau. Manu te leina Samoa, alofa tele mo oe, te talo, ia tātou wheloa i le saunga le mu i le aso a tahau. Manu ia Samoa, soifua.